TV Sompa FM. Oforisuo enko anim. Okay. The nation's anchor. Bibia boko die. Ami ehunu edafoforo esa kura ye krada. Nti enhyirani ayeye enka ne din sene da wo ye maye no na machia santemawura. Nso tumfo se tu nhyira kase enkoma no. Hyan kose no mama no nyankwada. Nyame pa enche obedi ni 25 years otuna akunya so silver jubilee. Yes ye kwa kwata ejira ba bibia ye kama go so man no tumfo betwani so awrade nhyira no. Eba no say edi ewura ni 25 years ya na say hona go so man post ne so le. Hona den san beba. Panwa ye ne ye de ma ye busia na ma panwa. Sensafu no. Bebe dia influence ye ne ye de ma. Aya mamre. Esa pepe. Mamre. O to twene ye o. David. Eno na wa ketetwa mu o. Na se yanom de gallon bi na hyehyɛ abe na se ye nya ne sa. Digazie mu de gallon ko hye de. Aketetwa. David. Papa no a isi wona yewura go so man ne che. Duru yewura ho a wona timi man bi ka he. Sa pepe. Position e mu duru. Na ba me side so na isa padia fiem no. Yewura tumfo so tu betena pakan ma ye ne ma ne so. Okay. Na ntifiri man hye duru padia fiem ansa na padia na kire wi ase. Enti mi post so kakra wa. Eso. Anya kakra eso. Enti na wo hini bi ya de bia ne tim e kan wo no. Ya na hene goza santia kunwa no se de ho mframa kora to so a ukowanim e wa brabom. Ho mframa fa ho a ode motumfo ma oni ntia so hene ni potietia so keke kora so ye ntia so hene na hene ye de be na otumfo ne na edin enso de ne so wa pass out dise mi hunu nipa a wonya position bi wo manhia mfie no ntimi mfa make improvement bi anyansa wo no de din sim na na atema va so sa heze when you go za me kan fon jiro za na ya na ye ma mi tia bibia bako fo so nyankopon ado se Edru kwada se ya na ya Asem Mpe Nipa for ya na kwakufo no doso pana members ne ya DNC ye hoye na edru ya wada nso na ye de ama host efisi ono so ye woni ya wada nti ofo so be ma nyame adom ye hoye ye kwaye ni muti ye srado fo so munka ye ho Sompa TV ne so ene Sompa 93.1 FM be kro na chese omoko Facebook Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube TikTok Instagram ne Twitter nyina so no ya de aye twago e wo ntina busia mo ka ye ho no fo so be mama menchia miankasa made nyina nana boache dankwa kokodru fo ahwe dan hene wone ne ba hema nana agimai wone atrankonwa ne nyina nana piaje ache amehene ene nana sapon mu nyina ne nana chamfo nyankopon enkoso enhram na onyamo kese na ayom sonso monya wo hefoforo ya enu achi ya no otia nana momu eba manhyiafie ebedin sekantam epeja akofra esuan ye de kire otumfo se etu abebi onyam kese enu nti no maye ma nana so etin kwa nana kodua echampon nana kodua echampon ayom so hina ya sese wono ena ye de na si adwaso nyakopon enhyirom nyina no momu nyansa momu famu amamu ni yofo so be mamedase okay ya kwa nim enebre no ya behwena ya titia so tententem ya bre no nanse ya na ehwe kakra ebe titia so tententem afutusem awofia hanne afutusem awofia ha na obi beka said na hifa na ya na afutusem kofa ba baabi ewiase beti akono eho na yeso ye de afutusem no eye dai efa sabre no afutusem amede ebre wo no abapen na ye kwa di Easter no Yesu Kristo sede nani asi abre no peso wu agi adasaman kwa no eduru ba bia na ne kwasi ada ne dwoada so na adane ani gye efrise wasode afre wufuom sa kwasi ada ane dwoada no a emu aye de no sa dwoada no na me de afutusem wi ekro eno te kwasi ada na eye wo sode da no na ade ba che dwoada no a eye holiday no na me ka kire me nua baabi sa na me ka kire me nua ba ma bi me wo faase bi ene me maame ne me papa bi se yanya hwe yie ewo ye didie ene ya anom eho wom se nipa se wa nidi a ewiase asetani abrabo no untumi emmobi ni nyina ne se obeyade wanyade kura beto nananom ense do enu ti abrabo na ye bo no sie ye didie ene anom afiri mu no enye ye da biara da nemom yenhwe baabi a ye kwa akodidie yenhwe baabi a ye tena die yenhwe aduane na ye die no nempo ya hwede ye num enso eyie
Orafo nipa manfo a me hu nipa pa o. Eno ti na me bo kokko enne se hwe wadidie ene wanum ye ne hu bi pen ne ati bi pen so. HP Alex ena yese adwoso mrahye bedwane ya poison no. John Kuma nyame fa ne kransie ye. Eno tie mu say hu ana anwumre say yampa say ye poison padia. Why na poison no na empo kura no odidi wo fa hen onnom wo fa hen. Orafo abo bi beka wa eduru ba bia ya na firi wontuma mu o. Na de ono didie no ono aso na we wonam. Ano ti ma me say ye kwa akodi Easter we padia. Yen hwe ye didie ene ya anum ye. Emitri ni atwotwo wuro bi ato na nanom sia do wa bra ye poison wo mo wobekọ na ahuro twe wo mo ano na say abusua no betumi apamu aka se adokotafo papa no ye hwehwemu no ye poison no eduru ba bi abusua bi wo ho ya na ye wo mo fede because ebeba be ye history ada abusua nim ma me ye hwe ba bi a ye kọ Easter break iye wadwe kire wo se wona no mo nam nyina wodow wadwe kire wo se wona wonam nyina yi wadwumayefo wadwe kire wo se wedi onu nuanom ana abom na mokwaje omanie Joseph ono ani nua na yi oni man anu tisi ye hwe ya nom ani adidie wei isaiya odofo ye bekọ akwaje ani asa abafie kama na me ka kire wo se ensuo nu a woto ye a wonom fa na ugya afasi hu akọ ba befa ye no afi wei enye ne sa biem enipa ni abre oto bi a club ba ko no a wokọ ye wo ba ye a wo pese o sa afanom no club ye to ne senko a eno ti ma se ma me ka chi no se so obi di aduane e hye wano no odofo hwe ni ye efrise wiase no se ba bi a poison akwa kodu no aye hu anano kwa na me ne doctor bi edi nkomo na na asem okachem so Oforisuo be ma hwe wadidie ye mire bi na metiew ene wanum ye wana kan ye na ba bia na me wo no na ose saa nkomo no ena se no oni medie na asem a doctor no kan ye nyina ne se saa bre poison na aba no obetumi ade aguaduane nim na wono nyina tonsa adidi na tiedie wo mu nie onu didi wia ede kai etoso de etoso miensa onni nkyene saa bosome de oni wato nsa didi no onni nkyene etu de ade achi abedi nkyene na second obedi nkyene third obedi nkyene odi nkyene third no ana fei na poison start ye adwuma tima me papa ene babie wiase ni nimde ekro no ente sa first no yes danchem bodwuma ye de akoya no na krim dabi ebetimi adi wachi aba bosome afena na eye adwuma enti wo kankan etre babia na wo kọ ye kodidiye aduane bia wo yire ye ma wo ukọ ukrom empokura no na fofo wa yonkofo bi kodidiye ekonom ye no na aja wa yire fie ti de metumi aka cho na anwumre nyina ne se emma ne koye entitimu ewo wabusua na ona fofo ntem na emum ebe fese akoni efede nanso ahweyi so no ebetumi aboa ma brabo no etumi akonkai ti de obedie de obenom no orofo ya hweniye fisisi de nipa poison nipa no poison aba no a different level nti mesere say wo hwe wadidie ne wanum ye Easter bri mu dia e branda ye bekọ aba adwuma fefefefe amanyoma etumi akonkan me modofo Osei Aboagye Oforisuo nti Oforisuo omna samon Oforisuo be ma that's fa enya so futu sema ode aba futu semi ekoma obibia wotie bia na yebechia na nafufra samme wakushai ewa akokofe miamia mere semu no osha wa akokofe die mere da ni mu yedi Easter iwia ene yakopum so anim na wakoso afrakasiem na oshan na afede mu mere semu no yede ne din betudwa anti akokofe hule da obibia si Tony ene ne nwa no nyina
Oforisuo me gidi yese afutu sem obi ayi ne hufiri mu enye ye na ya na yente no ma bi ase kakra me dwen no ma bi hu a obi babu sase ne de ne firi so abete bayra hemo ne de seben kafes no so hwe ye fiefiem tamane ye hwehwa na yedi sebe aduane nhia mu wo de ne de ba na munyama to nse didi be kai me nana no mo yakrafo nyakrafo so mo wale be ma ba ko de but na nwiafo na ware o mienu we yiri ni na we yiri ni nti we wi aduane a na we de aba o mu di wi a ne wo nso de no mo de hye no mo de aba me papa nom a o manyom ba bi ko ewo kumase papa no me asante nkramofo no mo do mo ho sa obia tebu kakaka no mu nyina ate ho yidi we aduane wi a ne atwe sinche ne we kyese na odo no wo ho Oforisuo ya prezu ya si ye wani bie time si ye ni bie ni ate ye kasade bia ye se tetemre no na ye bagimbre kata chobe matias wo se sa akasa no ye nkasa na ye bagimbre na nanimdie ne na eni ho na odo de ne wo ho de ne ye ne ye sese bie ni ate yakosuku ede na ba efiriso abete bayra mmam ama ne unu nua unu ni free efu ba akum na nka wote ho na mo no mo nsa na nka wo sori a na nka sebe mpedwasa wonse kuta na nko asoro de ko areho na migidi esa no ma yekoso yi nipa bi o te Ghana bi a nipa bi ntiase na za wote ase pa Oforisuo areho amagana ade ne yehu yi sey ne yetia pa sesi yesi yedo ye ho ene yetia ne akabom ne ye adwuma na susuampa sanke be kwa kotena baabi na sebe me sori a na mapagya mensa ene onu nwia kodidi kwa na do no fa na rewa no nso afa ne de usuro because him de hye ne mowem areho ye besre ko ye bekoso ko de na wiase ye no wa wutie no entwen ma obi metufo afutu de ye na de wiase 21st century de wiase ko ide Oforisuo be ma wan kasa outside ne wan yusu box yusu wadwen amfa nyansa nto abrabo ene nante ho a sebe kwase bi beku na onyansa ne yakosi o wiase areho wo so no enso mpanimfo na sebe ye ne yanimu se wo mu na bibitu o mu kwa na bibitu obi ebekoso from no wo mu na sesei ayetwema mentwe we say ya poison we say dabi no yale ye hu ne ye mfamfa itebetuma trawa kwani se ya na ye ma ene ye nana no ma sebe ya wo omo ba no omo beto sade ozo ani wu e magana ani wu magana wu na ye besa koso wo mu sebe ya bo mu power no ma bi omo ye sade no Oforisuo asem aka nwa se wonu nwie didi a pause obetimi de agu no no di na mmom owo ho akwankyere se ono no oni nkyere na wei ade wei afidie we nyame ampata wotwu mu te be yiwu agi nyame na ani ahweyie jade ekoso na dane da nyina ya trase adwada tufiada de afutusem no wotwu mu te de be ma ho na mmom fa na enko anim na nyina trase na ahweyie Oforisuo mi da se okay eno tie be hwe ye didie ene yanom eye the nation's uncle Oforisuo me radin nhyira me nua akodwo baafo ne eye brakwaku mo America mo tie dwumade ne radin nhyira o monso na me ame maame Anita hotel so ebi obi obade nyankopon nhyira no na onya ne kase afi so onhyira senior contractor Kofijo oni Mr. Yaboa onhyira o mo na onya o mo kase ene adofo a mo kan nyina eja sei wo ejeso wose da be fo bi abedwe mpaboa ye wo de ma wa and eja sei radin nyankopon nhyira na onya o on fa maame kura madana se nyame nhyira ondi obeye Oforisuo be ma futusa ma edawe no ano odene na da bia meka se kromfo a okuratuo ne ho nye hu se onibrefo hu asetena we mu se wo hye dipo ye nibrefo a na wahwe wakwan yi se nibrefo seleto sa adamfo a so billions of cities scratch ho firi ne na ase so hu nibrefo so ye yira da bia na koduru bia jana ware ne ko uhye wo nibrefo so ye wagya ebe ya twusu obi ye wagya na twu ho firi ne na ase because ade a ye keka ho asem ne ya ye tu fu nyina ya nibre na de ba wo enka tete se nibre ne ni ho edu ma mi nua frabulojire ba wo ho se ne ye wa unua uhye obi mi sister aba wo konso ye nkwokyerekere wa se wo mfiri wo na wonye wan wo eno an se wa ma mi ayi mani ni wo de ode ba mu nyina mo nyem de na moko nti ko duru fi a o ye sister ne ba sa ya odie no ntibi se nibre no ntibi
obeba ne mu nyina beto nsa didi wonim se enye fie opote no he da fire mu nyina mo wura chechire enne so de wa wo fa wa wu nuaba wa wo maame nuaba no nkura bedura mo nka abusua no eyo mo nkwa na mo fie de nibra ba yihye nkofo bi omukura nibra dadane ahoya wo omumu saa de no so ka ne ho a poison wo ye de beda ne ho adi wo so din sa woni nipa wonye nibre fo nama obe poison de na mo obi poison obi na nibre no ba bia woduro ba bia wo kro na kontro bi a wakọ ni sika bi ekura no adwuma bi ekura no saa nibre ne bape ene ka ne ho so obe poison etimi de metu nipa fo se so obetima avoid this poison we nyina atwe ho firi nibrefo ho no mo nande ya woni nibrefo nante dansa bo uwo ya ketua bi because ni awomo ye mpa ofiri se be ma na nigye no eye ha okese e de ma no eno na ma ne dwini evil fo wabrabo ho no aprane se edebe na metimi na to nsa didie ne metima ye no bone enti nipa o ye nibrefo de wo ye nipa empe bi nante wo ye nipa empe bi nkomodie empe bi ayonkofa emoa etwini pa kwa akire wa abrabum kwaku ubehunu unu obi na no ya ni bra ubehunu comment obe me makora akire ni obeka akire obi a wo betie akire ekwan afaso ya ade ma no kwan afaso da wase akire ye obi wa ya ade ama no so obeye okay wonim se ready mi ni bi mpo ena mafo so aye wei ni obeka akoka akire obi se wo ye no kire wo se wei wo ye nibrefo ana onye nibrefo ye obi wa na ne cha ade a se de obesi aye no wacho ena ono watu bi o enso ono sa wa asem foforo ka fa ho bra wo sa ngofo wo so mu ye nibrefo ye obi wa watisi wanya adwuma pass adamfo bo na mane ahwan we ya no ene na asefe ya che yo mepam no wa hunu ya hu se nipa yo ye nibrefo edi oni e be sisi wo fie hu se oba ne tikura nibra wo hunu wakọ abonto no anim se kapede ni fie surprisingly uketua bi na ade ato ade ama no kon fa so je ensem obeka fa ade no grama hu se oye nibrefo otimi koko hunu obi ade no ode aba betwa wo mboa wo fie e kire se nipa we nibrefo edi u person avoid ho this Easter yi every poison ho amepa cho na mfukuo ni mu no ne awa wunim ze akusuma sidie atade tawia de abana de wo ye nibre no mpa cho ba bi o mbe gada no ye hu firim because na nibre ne ka ne ho a o poison ya ketua bi ma no ohun nsoso omo nipa omo abrabo omo abusia omo anamfo it is any power for abrabo mo ni bibi ade ma wo na abema ni bibi no asa gina wo bibi no so e de asori atia maami o ye nibrefo ko abrochire na ode ne be ye be yo mo aba ni abeye bi anya ne fa mini maami bi a ono ane be tu kwan no se me maami di me bakorope ti maami ye da soa ne ma bre ne maami o soa ne ma maami ne se ne ma ye no odrobu ma na ne banda so sra da opeso o cheze oni ne ma na enu nti no spiritual word no wode na kodnya se nkuni mfuro na no nto no ama ne odrobu aye ma angon kanje ne banse jane ma ne ma wode ne ma bre ne sa do no susu se wo no wode wenti ma nto bibia anto woda ada bia de na ntoma na wode ada bia we edi nipa ni brefo nante no uhunu ne awobeye no obeye oke nya wobeye bia yo haw ma no na nyi obi na fra bloche ba no aboa ne na mfo nyina no se yenkwaji yani na nyame pa tena meko anajo no munyi omani na adamfo ja ne kwan goye na ni bre se wo abananse amerika ye krata akora emfa no wabedu 2 weeks ya za wo se ko we de wana kire wo sa oti asem na se edi na ni bre sa so ompeso be ma kwan kora ma ni nua na tima koduru biem wa poison no nya ni bre na brantie tintin gram ya no sport ne ba restaurant kase wa akra yi wo ne girlfriend dem a no ne ebesisi ade akyenye wawu oda wo kenzen entia ni bre na twesa na yema ni nyina ba dise na wo bobra no ahia wo ni bre ni kwase ampa ni bi wo abra bo ma me pa acho family ka dwane firi ne nchen ni bre ni de me say so e kwa me despite ba ana ya djuma wura ba kora mfada damfo da wo de mo ntan zo mpenasem emfa wa kwan hyehyɛ ne nsamfo ano ntoto na no oni bre ni abeye bi anya ne fe onya ho asɛm wo ka obɛka ne sɛ basa tantantantanta ti sɛ ni pan nya so opoison na obɛdwene ho ɛyɛ sempo sɛ wo firi wiase na asomdue mra edi afutu amede mo obi anadwene sɛ hyehyɛ wabra bom hyehyɛ onamfo no mu hyehyɛ wabusuam ne ofiri sɛ oyɛ ni brefo no twon firi ne nkyɛn na onipa a onye ni brefo de ohunu wunhyira na ne gye ono nyina bom sere ono celebrate na yɛ sa ankofo no ne omo nante tiawa ofozu okay abrewatia Ofoso be ma mechia yetiefo nyina na ene de odi aba Peter Asafomu lo be ka cho se eye papa ye chia yetiefo ne etitiri wo mu aya na omuta afre no mo peso mo friendso wo mu enya no nyina ofoso be ma se wo hwe efisofo wo ma no ti enum chichemu dunum ekosi ne dunwotwe ana se dunso dunwotwe ho na wo be ka cho se asetena pa ho afutuo
na wose enti monhwe mo nantie yie enye se wona wonim nyansa wose enye se wona wonim nyansa na emom enyansafo enye obi a ayete se onim nyansa ye ho te se nyansani nante ete se nyansani nante ewo enyansafo ekwan so ofoso sister ne se monhwe mo adagye yie fri se enayi eye enabone ede mayen evil days ena yedru mo no obia enwena dwen papa emfa ma ne nwia wona na esre pa ne singu sonso no obehu se na nimu anase ne tirimu ne de na wo muna ede a kirew wo ye na wo atu pa wo hagil very tight enso bekom no na chese ode piano se sharp object bi na ode esa wo wachi ebasa ya na ya obi wo ho ne nam wona ne sre kama ono so ne wo sre na so no behu se owo wutirimu kanso no na wonim eya da bia meka se ebebe nige se mehu metamfo no apeba ka chem so ohene ire mempe wasem mempe se obegina ba bia megina danse obi ono obesre na so ni tirimo no na chese wamuna woni tirima de kirewo voso be ma woni se nipa koro ne namo a eya na ehu ede ma wankasa wokra ene unipadua eya na ehu ede ma osunsum won hyeda nyigina bia papa bia e wo se nipa koro ne ni so no nte no bible no ebo ye kokose ye nante ete se enyansafo na mom enye se wonom a wom enim nyansa na ye hu se na ya ye wom this day no ya ye wom so no eye dabone anase na bone bre na ye drum nti no bibia betimi edey esi wo se ye nti munye nipa woni adwene na mom munye nipa wo hunu ade a awurade peye se wo ye ade bia ye na akwan so na voso be masa wotra kra ekọ eye 18 na wose mamomronsa efrise enu na ede sakasaka eba na ebre ya na woken Easter bre ede yadru muen Yesu Kristo wo ba bewu ede age ye nkwa obi ba be fa no wake up ena Yesu awunu abronsa say teb waton sem ntentan asif say Yesu ono kwa ne papa eno no ena ye Yesu eye ena ye se na mabura wu be wu nso no because so buru wi ansa no na eweki wo mu afen Bible ne se de sakasaka ye ena ebent no obi ka asem bi kra na nya bufu a ofise nipa na di watem afen no akwakohwe pentua na se kamo obi bo hu sa wo de awo nipa no ana se wo kokora obi be pata obi hu ane se mempene obi hu ane se wo da ho eti ye ka kire obi ase Easter breyi mu no ye nhwe ye boa ye ho de awura mu Easter break ma ye boa ye hu ye wramu ene na chimpo no fo so be ma ye ma ye ninda ho se aboa wone no e na ebetimi aboa ye na mede ma no esie no sa wo hwefita ho me di nkati enum chichemu nwotwe na wo say mwani na ho munwen efri se motamfo bonsam no enam se jata ebubom wo hwehwe de obenya no na wa mene no enti ye hu se wei kwaku anase kwaku kinsira ya wote mensa benkum so ase bi nua be men ebi owo hene yire ni nua ba ebi a ne tirim ka bi ewo ne tirim ana wodwe me ho adwenbone menim so Oforisuo eya ade bia ma ye bibi de atia no so no wode ahye dem ono onka nche me na mapa ne chew anase bia omna samwa ewo mitirim ka anase bibi sa so no na menim sadi pakro ne ya na ne ho ohu Oforisuo be ma ye ni ena wo sa abo owo na awie brei mu no Easter brei mu no ene afiwe se ye ne mfie to so no yetimia nante ye na timia boa ye ama ye na Nyankopon de ma yetimia di amen ama na bro so kosi se daache no Nyankopon nankasa ebrese no obeto ne nsa de afreme das ma me fama no nsia se okay enuti yenka asem manyi wani debi nimum eso yahwe o wani ginim wanom ani wadidi na sayo wi mu ene wa mu wani ana wa obibemu wo wudru amwato na nanom sedo 0551 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 hello udin baby a free afoso pizza ni me do drinking kesu no okay afoso we de asedana na migusu ameda sompa nyumafo nyina afoso twedi ampa wonhia mo na fomu frado mu nkwado mu station ye bompa se nyame ma bodi already mu no monsanka bi na afoso me koma samso no wadi die ne wonu mu asese da sani wo hwe ne yie na afoso ne waka asama ma chese afutu sama da ne da wode ba no enne asama waka se
so ko de bi obetimi no ato se di na wodi bibia gum no na ahye ne ho de o ba bi ntino na afaso ama onko afi wonsa se ye sa de futu so ma na wakai se ye de ba kwa adwendie ni be hwe ni ya enko ba se obefa bantin ba na bia oyonku bi na wato adwani na fi se oyonko no na do se kotum no se ye hwe na mo yi na anya sa fidie we se ni nyame a fidie we de ye de yu yesre ye hwe de yi na twedi ampo ne nkwa ode ma ye no ye tren konko ye nim boso pizarro kikes makrao no okay oni ni nyina be di de to so miensa no oni nchene bosome wagya kwaya no. Hello Auntie Milia Papa mpacho no nyina ajo ya jo so batampa ayi ni na mo fi apa ni ha fi apa no nyina fi apa dan ho kakra Hello Hello baby afrefre udin me free man so da ho ye fe meje Peter yentie o ye de nyame afi futi amode man na de ye kale fe mo ne be odu be bia mo to mu ntendro fo mo po ne be hu be tu ba tu yan ni mano mama pokwa ade do mo ya jini ba to anti da mo be ya Iste boy. What? What the hell? About to for two babble was a travel or two. Yeah, intention for you, but they get your flat. The more you want to drop from you, you so one way out the door. No, for two babbles, somebody now. Yay! Asem na ye boy star ho dawura. See you go for bibi ntua wa no. Hello. Baby, I'm very good. For so them mai. Yay. The pastor wa unya brain ma seki ajo. Okay. Yo, what's enough for you now feel almost some of them on the juma. Ma papa mo ma Ghana man ka amen po. Amen. Ya jo mo so. Yo. Na mpanifo me pani bi na ka so bi tire ne se unu bi o tufu a kafa obi tu ne bafo a na odi ga tu koto dwom enti ensem de ana pani bi nka fa na kan ina na mwaka no na yewu amfofo je so ka se ne se de obanyansa fo yebu ne be na yanka na asem enti yakopon hira mo na ma ye bifuta braba amansan nyina no munofo no yakopon mi wa dwum mo e be ne de na wo ne abisafo ko mo fa futu se npa men. Okay, hello. Very majo. Majo so buru baby afrefre udin. Kasa free in my attention in my the seven tafo. Your friend say? Tafo. And tafo hene. Our pump punch. Our pump, okay. We're the second virus style. Poison. Second virus. It is 1 year. What one hour now, chrono. You see, the meaning from one. Tamafonia, Hello, good evening. My Joso, mammy, baby, a free fruity. This is the name of somebody. Get you. Montour. You say, I'll be. The Bejana, you know, how see, more than come up to and I heard and a message. Up a answer for me. The moon trouble. Then you have to keep. I'm a cobano, no yalla. Somebody at that time, you trouble for you. A person attack you. Hello. Aunt Emilia. Papa. Yet you. Ya Joe so feso. I am a birthday. Your man, I would dapa. I, you make an say. Radin for Sweet in Uniso. Yet I have done a dam of future among my own. A future we can know what I was saying, the boy and tomorrow.
ni se ntie ni bia e bi ani e bi we do me no ene futu na me hu se ye hwe ho yi pa e ni pa da ma se e ra den kam no no mo ye ma wa hin de ye chia o pa o do ra. Okay, Hello. Baby afre udin. But you from me buying because I feel fantastic magogo. Get you. You made it Yamisha Monimo Futu Amudiamae. The Mukai na Yamisha Mupa, Futu Cassia Yamai State. I don't follow back, which you follow Bana, the Behano be a cotu beer do ya. A coupon shamo, they made it. Shana myself in your proposal. Uncle Margin, no more Yansa. I've been a bit now with careful. Okay, Hello, fo. Yeah. The pacho ashtu ni me katafi sene istidiji. Noti yenteo. Yo, ofo mefa kwanya so na macha woni wabejafo ene watifo w maje pina mu ti Sompa TV. Ofo mi yiri se afutu se mamuri abande de eye pa esa se abo kontrofi nyakopo chi suma no se ne de a o se nyakopo de man ne suma ni nani. The Nipa Kumasa na bako I pra ojina Kumasa also wuni ekosu kwalugu enti wadi biemu ene wo nanti mu ne won sanu mu de e wo se Nipa de tele bia wo ye careful e wo ho dan say tititi ye koso ni ade enti afuti se mamodi abande le de me bom abaso papa me mamo piao no okay. Hello Ojo yeah mamodi ajuma dase mi jani Duncan smart official taxi driver about. Ujina runabout no so pe. Runabout no so pe. Obiri konfo anoche ne statue no si ho. Statue ni si pampe. Yen kadum aya hyenso de ama bra obebo wa santimem bodua no akura no. Bodua no kura no pampe. Wapaja ni tia hwewiem. Wa chisika dwa no firi soro. Na wura ji ho no a seka ya odisi ho no anu so da so si ho. Seka anu so da so si wa den. Asante mighty ase. No piye di ni kan consumer asante man. Piao. Tanko pontro gwa sin shiamu. Ami chengi ga kire du gas of no so. Okay. That was only bibi. Just oka. Now we can be so be poison. Da ba bo so ni oyin sin da enya no. Na no kwasam pa so bi be poison. And also about the team part of what poison with your draw. Abandon my baby child, I won't get you a woman. Who will see? Don't make your boy show ready. Baby, what you show them what I don't have a member you or what poison I will get a young woman. 18 power to worry about the I want no year. If you cry, baby, I'll to show you. Any papa is anything around you, about your pollution, about your churches, come and on Thursday, was down. Joanna Motu, with that. Okay, hello. Baby, I'm free udin. Because I'm free chronom. Yenti opani pa udin. The bomb about Mudi na area, I don't want to tell you, Michiam. Now, so for someone among when you have bonnets for money to mine, so for a criminal, chronom would give it up the blame for someone among and didn't come to you. That's someone among the different come to you. Moving is often where a criminal for a month or do more in terms of the south of moving here for Mumma and also Namoni and Channel. So for someone among Quano, Madame Baba and Yanishaman. Now, one hour can say. The Catholic chronom. Dear, why I was dear now, dear, I am out for a criminal. Sako Samoa Mancano, or didn't go for the castle on the Quabuchi. Or didn't go for the castle on the Quabuchi. I'll follow Monco, or I was in the local South Africa. Oh, yeah, the local Patago, we are the local Papa, when you're giving me a man and Mamma, the Nipa make a pay, the man in Nipa 9. Actually, Nipa 9, well, give me a papa. I said, okay, you're so the Akakura. Eti omu a wadi adi wo no e kina wo se Osei Aboagye mi hia omu ha. The pastor ma se me pre wo ma ba. Yo, medase. Yo, me se medase. The so man kwa dey. We di fa re kwa me tewia. Kwa me tewia wo. We di fa re kwa me tewia. Enyo obi ne kuma ntwe o. Obo asi afọ na di nsi gi asere ma. That's it. Ujani pa wa za ni bebo.
Edin pa uja no asase so ebebo. Uja di bone so ebebo. We obi frɛ Oforisuo ne kan ye. Me ne mapamfo ne kan ye. Unyuma pa ne do bekro. Wam se friend say kwam TV a. O we chene betu TV so dem o say asem wo ya kan nyina no enye no kore na hwanti no ye kan kire wiase nyina sente sa papa ye ofre Yakobo ne Bible asem wo ye fa frɛ no nyina emfansia ene kwam TV a no difo na asem no emfansia nipa ba ko bi hello baby afrefre udin e ka che me ka se fi afigase yenti o maame na me pa so mo e bo sex again na o news no ka sa ye ntini ye o ani ese ebe ye mo fidie no ya ma volume ni ye enya ye fidie no o kan ti so won teshe okay ya resa o ka sa won teshe okay ye be hwe na minim said ye esitie na hade ye te ye hade kumase for de omote enti ye be hwe na ya hwe signal na fujase no ye be hwe na technicians na tuka na ko ya zewo pempem bedo pempem so betumi atawo za ya zede yenu nipa nyina kwa do wadue ye kanjire nipa nyina do wadue Oso wonte ne kasa no wonte enenyo na kai wante waves no mimi tie de fie mate waves na enya sa nti san frama na ambo amfa fi jase oye on say waves na bi wo ho ase wo bia ne se de ne nsese kanadi ne nsese kanadi na mo be mande Jana ebia akuya technician to boasi me ma me no okasa okay ya kwa nim problem bia ba e be hwani rectify no dey simple atantene no ebia na yafutu bia ni wapa futu ni atantene no ye nyina na yekọ enti se ye hwefo ne atie ni bi so aka ye be hwani asiesie na atwete internet no so nya adwuma Ragaze no you gana na di hanwagro okay nanga na wa check na so ambu obu wa na so mo de kakre o da di nyagopo okay ya kwa nim ya do feri nyansia maka tro se ye tentetu bafo ye boye ntaba mu a ye nam soro ye sai enam form de wo ba no so anya atrase ena asenchecheche asem ya no odion asem ya de bre wanwumire no eno ti ko Facebook na Sompa 93.1 Sompa 93.1 Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana YouTube abogafo ade no so eye Sompa TV Twitter ya Sompa TV Sompa FM subscribe share afufrontie bi na wonhwe bi emfa emfiri ho ena nwumire asem ye de bra no eche paw asisi sam no koso nipa ya yema ya ni so na ho papa memo akwa aba eja panipa bibia boko de eho mo so boko papa ne frɛ wo sɛn Jefrem kwa apia firi hin na baye jache papa wakosam ne sɛn sɛ Asem Mpe Nipa yɛn ne betumi akɔ moa makosam nyina ne sɛ ne makonta ofri kronom wakonta e friend sɛn friend Kofi Buodu the friend sɛn Kofi Buodu okay ti ekoye godu ho adwuma bi ti ebe ekoye adwuma no wie no nche se nipa na odi ka be adwuma no odi ade ni dwane odi godu ni dwane pere ye hu no ndi wo mo be na kakra be busun ni kakra ni na mara ba chi se ma bi so wonzema o ya ade nti se ihunu a obetimi aboya me nsaka ade no na mpanyampa ebe ka de oja obidi adwane no anase mo bese nya foforo de nipa ndi adwane no okay de mai etu ho na mo e frɛ no fon so ne kasa no so obetimi aboya me nsaka to ni ehihye se oba na se utimi me nsaka e bi che me nsa ni dia ba ko e so dia mienu so ya ti ase sa na nipa ne ye ko ehihye no ndi se nipa ndi adwane se nsa betimi aka dia na o se dia nipa ne die odie no o se de ma wo na ye nso ye fa ye die ti ampane ampa utu na mobile obaye a obeye nyankamadir o se otimi akofa de ne dia ba ti odo ba wie no nche se
o ma de ewukuku mu o de nwira kata ho o me atwa akoko aguso owi o de kwa adena kwa kusi dem se yise wonya udwai na o de hira so no obi afa ne de mbanyamba ma yakope nwira ne bi aji huska so kwa koto de aba ebe pim sabre ti be oba yes adwuma wi no na union society de onso bi nti o se ono so betimi hwe ne de ne ma no mpanampa yotu ho na mo e ba no se so wa pagya ene wo kukum saa o pagya de wi o se ono so be hia odwai enan odwa ba ko bi 25 million odwai no be ma pa otu adua na oye komfo ana wa nipa bai oye komfo aye friend say ni dinu na me kasi minim ni dia na metwatro ofiri kuro ba so na bae o so ofiri nzima na bae so ofiri nzima na bae nti obaye sade wi na mpenampa ya pebosia man de so okoto nware bi no fa me ya de no obra ogis kan wi no afide adane ensem enne echina ngoto akoko ba akomra ngoto akoko mienu mra afi lasho ka che ne yire ya operation nti oya de adru na di nti mu ni firi agona adna baji ndi de adru ndi emu ayiti nti empabosia man empabosia 2000 man se oji ya se o da tofu le gunu kam papam ona krono se sika o se godu wa hwe ni kura biem eno re koye se yamane ye no se musika sai na o taseta so kankan ya kodi no ze mi yemi ni de kabo mu a anya kura be 400 million de abi ya kodi no na gold no akasa no obeyi ye no e fie gold anase ye gold bayi e fie gold andi o yi dwane andi o yi di dwane e kum ne bo ni fra grass amai aya semu na de na mu hu se ye gold ni bia na po de dwane anu die tie eyi ade ni wie no se o ma ye hwe yi na de so na wo ahinam oyi ye no na wo ahinam ya ni tin na kata so kama ansa na ye bie ahina no so ehun de ne ewu di ade no de ma esi ho nti omu a wose yem famra ne rekọ omu a famra ne rekọ ti da kro kọ wose yenya ho na ade a wo kire no yenya bi ya wo de be hira so no ti em fansi ho se no wo ji ade ne si wo de adwane e pene pani na den na obi be ya de amam na mu hye de hu kro potia wo firi so ne mpo ni din mu mani nyemu asemia o ba ni se ni si ba no ne se o si be ye no ne se wan hyeda anye no hu nipa boni ni firi nti tembia na se na nano ase konfo nti na nano ne frɛ no na o yi gold na wia anase anadwo we le nye gold we le ebo we le nye gold do yi maamo no ebo pa ebo nye gold eno na ne wo kuku ni mu no ono a se bad ne wono baagim odi wa heda sensen ho eno wa penti ho no odi egu ho fa good na to so man hade enie eno ebo pa na se we de ebo pa no wa penti ho nti se wo na ye den na oyi free from ono na de be share ho ana se ye dai tema otu o ma yetu otu from no eno se ye nhwe ho kakra se ade na he baagim to wi ya no se gu kukuru no ayi free kukuru no ayi baagi no de gu kukuru no sare he from na hu se wo di gum the other one challenge no yeni o ma yetwe yehunu nti yehunu ti onu koy anza na yeko bieso no anza na yehunu se ne etie firi mo frere tete phone wanko me de ada otu ne to da no a otu ha me menda efiri ho obrako me lab efim sabri me frere no nkokra ni kura mu amusa e ho no na ya asem no kurono ka so firi okra no mi gidi si wonfiri o okay ni mfonyini wa ha mo ye ho adwuma ten panipa ono so ho aka ho gold musa anu a the same story ya asem o
ya asem Ghana ha o parenti se go do na se we de ke iska akodi aka ne kamufie no masefo de ke nyampa oda we nsuo mu abo no spray hu amafo bi di nsem hunu o man we mu o okay yes sisem o we sa yepo ya de fo nyini beto sisisi a yenko na yenko pe bibi emfa ye minimum emra sisisi miso drink abadwa so odofo 5G mezano eno bi enso aba no omna samoa obobi go ne bono ye mizo abadwa so omafo dodo no a na agimizo atum ene 5G meza na atum abadi to aponto ene eyijo no mizo ene 5G meza maka tro se ship wede snap ne bible buy no sa ship no eno na dimizo ene 5G ba adwaso manager Daniel ewo 21st clinic ehwa overseas okwa ubenya bi atoni dosufu no eho newo mama Esther ewo Atcom Royal Ventures Baptist University ebu akwa kotobia because supermarket abawa sister sewa ono so one manji post office sa ena na Sachi Enterprise ewa safo abinchi one VIP car park no ene din hwe ni yenkoto mizo ene 5G miza kwa chili company limited Kofodua Eastern region ye benya biato KF Kinju Enterprise ewo Nrom hotel woni ne di hwe ni mu odi wuram akonu suame no opamangwa abrosa anim eho ena ubenya KF Kinju Enterprise yenkoto mizo na yemfa eni yedwuma 3 bar center ori 3 eco capsules coco master ori abadwa so woro fo coco da pamapamatro se tieni wani so wisi okwan wo minim wodo nsa ehhye wasum e coco no udware ahonam eyo hene coco na yesa ansa gyene no se pese etu coco na se pa dia 3 bar center oni nupa ori abadwa so 3 eco capsules coco master na me kanfo na me dia mawo kolinaka ba danie ba misie ba ne apidank okwa obenya biato 0546 107 0546 107 21st clinic no any sciatica expert no or for 21st clinic no wo baye no abaso body a wagye no eche wotwe hunwi abibimam ha otwabo sompo na ukobro ni krom kura no a wo de bibido so na tu sciatica yade no ase na sa sciatica yade a mekan no eso sisi fa osile moto ase afa na kokoma kusu na ase yeye papa ntrimu yade na wona na ogu dem no na wontumi ensore no 21st clinic baye wo de sciatica aduro no bibiduro no kan wo mo no na omo atumi esore ko wo munwuma so ko wo mudwa so o se yade bible bia de free trinua no ekosu na ase no 21st clinic say obetu ase no de amawo say ya wo awo 21st clinic be ma we bani bi sesia laboratory ne scan ni fidia wodo pi massage no do fm 15 branches and wo mamu ha Kumase Obuase Accra Sunyane Nkranza Techima 21st clinic osinyemini 0540311311 0540311311 healing point no asadru hobiem na healing point nchire na 21st clinic ono na di healing point ne bam or for healing point na ne dey sen obeti akire mu na ye di yade baako ebesi ho ne adosodoso ekwan yade no faso ba ene symptoms ye na hu se sa symptoms no ebi aba ni padua mu a no ma na abo 21st clinic no akosa ho yade eno any healing point no ye mu ani ada ho yade bi ho se de be ya nyoma be konkan 31st March pepepe na healing point no also fitians ye na so me kan to se kwasi ada bia no nsiam pa mu ko no so pa mu eno de dwuma de wi ebebrewo ade chine dwoada no say repeat 4 p.m. Taiwan media platforms la hudo ina Sompa TV, Sompa 93.1, Sompa Kwanza, Sompa Sunyane and the Taiwan TV ina no healing point media twagu ho ntinu wa share so sa Liberty Conference asadu obi modofo ye konya kobompaye near dimpaye ni anompaye the S blessing and asabre ye kwa jeno o mahini ye dubu ache ye bremu aven yame amanu shida ano tini ye papa orofo yenko na yenko hwiese bremu ate yenko na yenko nkonua bi eda yeso no yemfa mpaibo emanu papai orofo ye daku de bujali kwa fasu no nanso so no ukọ hili ukọ Jubilee Park ya ye Liberty Conference ya sadanoano
afasuo bia no a egu so bia no ebedwiri ama ho atumi atɔ Mama Joyce Aboagye ebeto nwom ewo ho saa na emoji Minister Kwame Jedu omo nyina ka ho na so ewo nwom tuom anya asem keto akura no sia pepe Jubilee Park eno ye 13th April yenko na yenko bompaye enompaye na yeni empire. Come and be blessed. Glory, hallelujah. Liberty Conference eno Abe Herbal Clinic mamia be uko mamia be say Yadia Bay and Adeba Abe Herbal Clinic outumi into us here enfamam or for no need the sickle cells doctor no Dr. Sompa Dr. Sagro hey sama me we agrege enya sam keto akura habani mami so enim habai okokwa ibrentu mu eno okotete habai no branno na obekeka bom edesa yade asesa no na fibro no de say se de seka ekoka pa dia emiefa seka nkan hepatitis diabetes na own heart no ana Abe Herbal Clinic and Utusa Yade no ase tana zo batapa new site the whole and Abe Herbal Clinic or 0243345392 0243345392 Abe Herbal Clinic and I make for na mede amount kama or for ye ko ede akoya nim ni agnimu a ye konoten na ye hwe express group and I make for nam dia mabo wa kontu sem ye fan koda no or for see ye kwa wada tuasa ye kwa kusua de express group Canada US UK and as Germany Italy na broni krom ben na peso kwa express group ontumi emfa wonko or for me afia ye fayizika enkomo nkwanche ni bia na kina kwa ba Asem Mpe Nipa se enkwagema enu ti ne ye boda gu papa de amano eno express group wo Kumasi ya Accra Tema East Legon Takra de Sunyane Tamale Bibiani Ubehu Express Group ewo ho 0249000448 0249000448 Express Group wo fro yenko ne afia kontusem enko dano azigblibo sonkalu kagoka ono eni togbe ahabai keke orofo esunsumu asem eyede beya usika sam na enkoyie odwuma sam na enkoyie uwie suku no watrafia cho yentumi empostu orofo adwuma bia obeye no oritaria na wai sunsum semo sunsum adwuma na sunsum ani wapade azeblibo sonkalu kagoka togbe ahabai keke ono ena sabri se kasunsumu nyuma padia obetumi aboa pa orofo togbe ahabai keke firi beni ba yenche yo sabri ice no won ho kontem na nyoma enkonkai emfa ema Kumasi ajoso fijasi akwante poso Bumfa Hospital Junction eho ena be togbe ahabai keke yemfre no ewa homa we so 0244 484747 0244 484747 and 0244 506620 0244 506620 and 0244 506032 0244 506032 na eko togbe ahabai keke ho azigblibo sonkalu kagoka na eko de ko hwehwe o hyebirim e wo sunsum ewiase na nyoma enkonkai emfa emmaw ye ko akoyanim eyasem kase pa ani asisi semu a amanfo epeso fa kwati kwan so de epesika papa na ba ye de na ma hu se oye konfo wan edi ne ho dance ye madam ba ko wa ayi madam ba ko kuwi Kasegu microphone kasegu erim madam ba ko ne di ne ho dance kire me de en wo ye man hu ye anwanwade ben sanchire ne ben ena man wo gi ne di sa meme de wa nyen sanchire ne bi anchire no madam fu na wo se oboa ne wo fa e man timi tu kwai nti bra o frame oboa man na me so science dia yemfa gold na ko di ba bi no entu na ni mi hwese obetima oboa ya me ensa kan ne se di ko etier no ene frame no so se ampa obetimi abeboa enti obai odi sei na sei ansa na otimi atu obai dem 3 days pepe na oso otu no twamwa iguso nyan kwari wo yen ntwa antokro agiska no nto nyan su ka nyina so anto ane kokko su ka nyina wanto agini nyina snap kan ho snap kan ho ni snap ndi ani wo ya no de abo so de abo mpae
So far we sika say na akodi ni ho. So kan ina bom dia 400 dia bedu. 40,000. Ayasemu. Okay. Say ohwe gold no a MC afomfanto so enye gold obi ehu say eyebo. Na ye gina so production team agina so. Apusunu tetifon no sek ofa na ka yakona so ne so. Ne na kodi nkomo no. Sabia ku sabia nyado. Ye de ani de ma de ani de sefata no. Se ye no hini binya asem a ye kone na so. Okonfo ke be kone na so ne frɛ no anu a. Ekopa so wonfa. Enti ye wie dia na ye de ne picture no e de ato TV no so. Fa ko obi ano ene de ye be hu no kama omra samu. Also yanchi for part na afei semu ne de bia ye kan e futu semu no eno na gina ho ma se na wo hwe saa mfoni ahu ni asem a ye kan nsema e koso ni de etwagu anu ho se wiase first no one way a obeka se be try FM so na kasa na TV so na ye kasa ya na ni pe bebre ni se bosirim kan bi ana se ne ane plane ene bi e be kan sem bi eno ma koso ye se nya FM ane TV abaya ke bia ye kan no ma bi se obeka se eboa nipa da sani heda wo nipa bi ba wiase se ono de sebi de ye kan bia ni wa wote azasem kwa no ma meye ovoso won se de bia na ye meya se ade we ba ye nyene se wo ka kire wo bia se bi woni mu hwe o meye onim godu tu na ka kire ne se mo godu bo betimatu obeka cho se an godu ye kwa kutu a emfe ni kan ena osori a se bayire ni wakwa kutu eti enwana ma obagye afiri ho nti no ubusan se obetimatu obeka se an o resa de we a o hwe a eye bo eno makonane eno ma bi agu ho ene me se da bro de cement bi na waye ne se sebe ene wade musa to onu bebi okubia no ade we hye no se base gold ye kotu nko ade a munyam nipa 100 a nyame ampata na wanye enida ho paati se sabe abo wa obebiti because ye nyina nim se gold ya ade a ehye ye ka gold a sebe ade ehye obi anim se sa ade we nanso de bia tra video so bodawu awo kwa bebre so menhu ye sa asem we from katecho pen so I started redwuma aye wura mu no sade we de bia ye ka ampa ebia ka metima busa me nwa ba men se ebra omu yi gold na otse ampa so hu si yi gold no wode ma mo se mo mfa nkofie ete wo mo se mo nsa mfa mra anyanya bia wode wadawo mo host me se busa me pa so mo di kofie no ya o ka se mo mfa mo anka se mo bia so hu si ampa gold ne wo ana wo ka se mo mie so we kura de oba si ma yemie so yemie so kopim se oba ya mamre na wi first one de no ye bia so huni se gold wo ana mo bia so mo ne amfira dabi bibia anyamo dabi ana osan so ase mo nsan famra na ore first de no ore na ye gold ni we no first de na ore na ye gold no anyway difference we bre wo okay na doso no na ewe hinem ehina kumasa na de kata so ofoso la ya mo ye ne se ye be ma wo agye di otu gold na se yampa so otu ya o de ma o no agye na di ba ko no because be fan ko fa ne wa no wa trust plan o mo san fa obi ko betima ka cho so mo we ne mo miesu nansa ba be so wan we ya do obi hu mpe e beat ana se de bia ye tufu sa de ho kata cho be mo se me se mani ya ga ne waka kire me se de me hu bi pen ne de mati bi pen ne mo aka se mo ntwa me soro na me ya de aba ho no mo di biti be won ba ge se ne ko won no ne no ma bia wo mo de ko eti sa de ne hye ma hu eti se wo tu wie ne sampa se gold watima tu mpa ti se de enwa ba ma se hu ye no de ba ka ne se ho no de wonim se be na nipa ani ate wo no ma bi hu enti wotimi fa hye ne ba nemu osoma ma na se bia mo nko soro na de adu no akoka menu me ne ayi ntam spirit ne ntam
enti mon kosoro wo susuro ni hwe because wotimi a enkwankofo obi so megina ho enti de obaka bia wo beye ma ko gina soro no abiti mo eto no ankasa gold na ankasa no papa no ehye na yim no de we na mama wo kwa de mo de ende ka munyan ba ko bo esi memiesu bie so wani befra ebetima si wo sa na kwabranefo mo bo ho ka no ade ni si wo pa na nso esi memiesu ana eduma bia se wo fiem na se obi ye patapa na se obi ye chinigifo bia eduma bia ya na ye Yon krofo bi wa nkoko hu se gold nko fa nkobi ode opa kume. Ode opa kume ya media. Amane ne amamre bia matu ho ka wie. E de asem biem. Ade wo ye biti nipa amane busua bi se beka pranim nanso obi ano ampam na ne fi akoye setam. Na de ye wo wiase ne se ye nwien se be mpradwasa na ne afi kakra. Omo mo ba nwoma ne afi. Enemrem 21st century wonu obi ya de ebusa se ne de kura wonim ne den. Na soye unim na soye so obi ne di ho adanse die no aye ne obi di a church obi nko baabi no wo se wo ma ne nwa bi tu kwan koe enwumadie no ye wodi obi a timi ye so kan ni nyina bom di obi bebiti obi betim di obi atu kwan bo ntimi to good but se ko busa se busa ne ma me se obetima tu gold a ofo so obeka church obetima tu because one yenye hu ade no ko se mo fa sembra munto odwan munto eno kwa a big benefit emano sika for and something waji odwan waji hu sika ne no ma bebre na no kwa wantimantu a obade no wasa akwaje se okọ ade na de bia ya na esese ye ne TV show ye ka sei ya mo because bibi ba sei ya wo be chefi de one hwe ya wa wo be trase do ne yakoka secretary so wa mo ani ana ho e wo kwan bi so nanso edrume bi wo ha ofosu edrume bi wo no ma ade pa friend say wu ade bi wo timi say wei mi koye mewu wa nkasa o man de church wo ampa wo be wu be san ye bibia na fidie bia na timi yi obi etuwe na akoba no megidie se papa wo tie radio TV enoma bi ho ma ne nyiwu na wa wo tie yen se wo so bibi sa na de ye fato ho ne ye bre we ba se wo chance obi koyi obi de okobiti no me ka fie ne ho obi de bond sika bond pa o de papa no be ye ibi na to so ya kanya bond de we si atwa no won hwe bebiti no de bebiti no se bond sika bond oba ye de wani ni nkwa no de akanya ase no pepese nkwa emebi sa eno de nyame adom oba be si asebe mpre ni kunu abrochu de cash about on the scan ko oton the scan ka mu nkomodi obi die enne se omo ahye da etete oba ni hu sika no no omo twa ticket no o tra ka ni from nkoko to kumase omo ko tan ncha no omo ya jubilate o ka mu ene oba busa nja no say mame ebetima mo nya sika bebre atenje se oba cash ke se minim oba ni ku ka sika wakoton wa chese o hese sika yakọ na omo de ne konko kura bia dada no de ne ko omo koyo omo sika na wanya no ebetima ye mu o ma gini sika tete sika no first pa 200 menyenye sika ketwa no ma gim oba sika omo wie ye omo se amane na amamre won se obo nantweti nko abetima re no omo hwetwe nantweti e de sija so e de nkyina pro omo wie no mo hwe gu pam omo se utimi re dia o sika de baba na hwan nipa dodo san e na ebetima ye ne nantweti kura ebetima oba besia uyi ba ku mienu ya na afun wo fi ye je na san 20 man ready anyi na nshaka urade se ye fight man crofo no dada om ana ye wisu ya dwem mo bai ye chi omo zongo police station ye jisika no edume bi obetima nya wo de obetima achi nipa no edume bi so de ye kan papa mo ba ha se no ma bi se mo mo ayen nipa na o ko to gold no hu ni nchi be bi owo hu sabi ni di ni bibia because the reason kakaka and no man can take it in the chinipa. She said, wow, I do wear wow hu ye, and the wow sika come any way, oh man, none, who cried the important, a book cried the and said, Mukumusha, when I had that be found to say, Democratic jot where ye are a home shining, no matter fabo musa, one will be beat you. But and catch of Osei, your person and say the Pacrono. Attention say the picture one here the better so there and no and e be boyen na we mfa nsuo ni pa bi adwen e man ya adwen nya fast no ba bi hu ene Ghana no wo bo wani tie na obi de wo kọ wo bo wani tie maka so first no na minim se ka akra ye wia ene ye wia ka ma se be ye wia ni pa nyina eti de be na kire so say gold so obi kotu gold amount gold wa de amount se kwatan fi wa wo bie so ade ne ye wo dia wa ye ho amane awie ne de bitu wonim na bie so wani be fra wo bie so anya ohwe wo se san fa bra ne de kọ efie nye
foreign something waje it is sad when nipa nhia say wo bi so betu gold man no wa frɛ no me patwe yo gold ho wo de ne be kɔ han o wa ha ono be cho because wuni ani de obeka na obeti sampa sha eso won te da ampa sa na te de betu de a chi se mutua sika sei ye koto tene wo be kɔ konvo bi na kura ne nwan ye gum no ye ton ba ko bi 200 million and 150 million nya no otoye wo gifri nkrofo bi wo wa bodwanbuo nwan na gum ne nya ne de a ayamanfo de a wo yo koto dwanse watu esa sika we ebi a wontimi twati first any de obusa obi ase mi wo gold ho obi ade ne ho adanse ebi ampa otimi de nipa ne kwa abroche but gold ho wontimi ntu but obusa na obeka so obetimi atu na emom okaye na wonfa katrekwa sa nko obeji sika ti sade we nipa nsu asade no afesa no ekoso na gold ho na obetimi atu ewo hene wabusa ho ewo fie ewo nwem ewo de obi atimi ye no obi o yakofo be letimi to gold eni obi a 7 pregnancy ekọ asoro ka akora weti manete ko bia na letimi to gold won sam se wuti a ne papa bi ono ba so enim no won do no okọ asase no sa ho nete ne sa wo detective wo de ya na so kwen no aka cho sa gold ni sha obeto ama easy ya ne ye kan huhu du me bia ye kan huhu ya kan sa nti de obeka cho bia no obeye because of sika na ebe fi wo show Mesu wa chofo so che obi so de beba opare obi de beba omu bu ni padodo paba moko etu ba hu ba ku konfo bi fie ana obedu na busuam kasa aboden ena watoto hu adwuma so wo ye eye sa no ma no bebre sa no ma no enti ebesre ya papa no so wotie ni a I hope say na chi kwan de dan we dwumadie we ye nwie ne ye gusu a ye kan we na nko hu ni din ne bia na picture ne ba ubani nko obi odunfo bi a che so wo sha nipa bia betete nkwantie baabi e no mabobo sebe dan bi wo ho na mo hyehyem akrom wo hene kura ntimi mfre musa e na matese se konfo bi aba ha na wo ye hwan ye musa no Ghana I no masla na nipa bi te nkwantie baabi yes wo yadi o hene o te krom wonim a chiam ya te krom wonim na so wote wona obu amanfo ebi ni enti ebesre papa wo de wasem na ba but eduru me bia mumma sebe ani na okakra me say dia me kase ebi anka wo ni ebi susu hu ya kasa ase mo say mukodi dwuma bi say ya ye ne ya tra fidie su sebe ye nkase ye wadwen chem ene ye nkase obibi chem ne so eduru me bia nsem bia ya ka biti no se mo be susu hu je bia ye betima kase no bia oboa ye say e wo hoda eno so je say ne to obi ntim mitie ne o na mom nkrofo nsem a yehu ene de yate a ye ka ho asem no se mo besusu bibi ho kire ne a ebi a yadwen kakra bi ekuta no ye be kire osese katacho be ma na ode amanfo eya yi say wa obetima go say wo de obetim de nipa na kwa blo kira yate emum sika na enwa ha bi ko bi wa vesa na oje mana onu so nya sika ntwa na kwa yoka ti sika no me na me da finfin fa sika ne ma me o me ma botire me nyira won kwam katacho be ma me nie se nyankopon ya na otime je vesa ne ba bra ba je sika ne wo me ho ne yakwa ne yakotest ampa na manfo bebre de koye etisa no mabu a wo ba nipa no so obetima tua fine na me de bia maka obi o business bia no no ani sika wo de ye se wo de obi bekwa bruche se nipa ne de be very careful fa obi oboa yo nipa bu ondo beka cho se meja mam me am kutam sika me bibia de amam me mo we ready a wo pa nko bi te se de dana aka no join account udini medini obi antimi nko yi ye wi a ye nyina yakwa akoyi te so eno na se de try wi ase na mom se bia me kwa kotu gold watu awie wo se mon kwatwa me so na me aka me nkwa na gold no dia na ka nkwa wo asase no dia edu me bi ho a me sremo eno mo ye biti ni pado de wo no ma bi wetimi biti ni pa but sa no man so obi so wo ho yi a wuti fa miti ni da se sa baba brand yi so ya brand so ya kokwa waji sikai ti se de wa so wani krotwa man se hu sampa gold ni sanka wo hu de ka meka se bia wo ya de yesi memi ba wo de mo ankasa mo ko bie so hu se gold ni gumi anyway difference be nemu na mo kra we ni kra mo bie so kra satan sampa cho bi kan wo so bie so hwe fomo ana o de kire edu o de kire mo wi ana o de nwira kata anti de o de ko fie no hwe ya ni we no difference be nemu o de difference wo mbebri of course enti ebese abrante de wotie na obi tie mbefsam o papa ndo de ko fa papa no ko papa ndo de ko enye we Rodi kan de papa no ko o de ko ani afrese ken won se wo mara me yi foforo oh sure enti ha dwen na de wo ni se ya na se ofosu e ba ni se ya na manfo abosen a
wabore bia na meka se 500 yo mu mienu ka bo mi no mu ni bi da ho sika pudu obanti no sika pudu obidi de ho so se mrante na ejata koton obi ka efie no so ta sa mo te mo ko ne so mu du ba bi na kanten kwa ho to mu nim so eton da na wi mo percentage ewum eto mu du ba bi akante na yiwo ene se ejata na mrante hin chese de wo mbutu mu no omo pointi we ni pedua we yima me pedua we mo ko nim se percentage wo to mu duru baby o mo koton fie no papa no ho aja ya ba o hall na mo tisika tisi na amnante ka jaja ta se wuyi ai friends say 10 good baby no mo mani abre no mo check sika do mu ya se papa yiri freedom ba mante me do nyame so nim na mo ton da me friend ju abom dua ye papa sika ko mo njam o mu wie na ha pe o ti so musika no ko mani o mu wie so ba chaka mo so aka ju na etimi ajata piasa na kai twansuo na tade mu nya teche enu ese papa no ko dem na satare wo ti fanche shirt ko ibra ajata ne nsasense mu se ye kama ni hu so enti one fa bi anya se to fo so wo de aba ha dia utententu ye be hu ko e be fa so mo ne mo se ne picture wo de a eni na hia hye e betimi dia hwe no because opani onim ne di onim baby ofiri papa so onim baby ofiri ana wadanfo na ono so di ni ho adanse npa cho baby wadanfo no so se kwa bi yakọ computer so gwedi emra sisi ya Abode ade Senior no do no oba mi timi kura so wa ayo senior me ye ade adanke ba ko that I am me ti de bia me na ma no mu no she danke ba ko that we ye dank extra we wono ma wa ho tutu ni na ebeja senior na misisi ni nso e misisi ene o so have problem there senior o see dank proke okay so won dank proke okay sisi ya we ni na ebeja sa rodi e nyame sha someone do ba ko danke ba tonic muni ma biyo mi npa na se na mtumi ni bi na mtumi dan so mi ye bi no no o chale me taibo papa sa sia dan fight okay na so se ko ke ya bi betana me so ma me je me ho enje jamene amuja nko na afi ese fifi meto ntimi kura amfa meto ntnase na so mi sia dan fight okay aboa me pa yini na firo na yeti madame ho si e fi beti asase tele ball ya Benre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara woni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA adjebedi nkratoi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Beef's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Prakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo ni pedua biara pomden ene na brabo mu ne hieye pa enye prakasa nko nuaban ne nhaban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwenunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye prakasa powder siesi ni pedua na ba kwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma ba ko freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma ba ko woni sushie yeti anopani anwumre wobra wodidi awie ubenya prakasa powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19
1514 prekese powder aduane san ye duro FD ahwehwe san kratoe mu agye atom. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Food for thought to Fway Liberty Conference. Liberty Conference. A Drew Hopiamu way April edition. Food for thought in conjunction with Almighty Ministry. Or say the X blessing. Genesis 48 verse 14. Almighty Yawadubuachi. When Yamiakua and Reyebre, what then was Rebunis, war food for thought this year. The April year, I will Jubilee Park 13th April. And no panels Nayatre Srabai, Abo Sunyan Kropon Pai, Ajum to Fournier, MOG Music, Joyce Aboagye, NFL resident worshiper, Minister Kwame Jedu, one minute back to Nayaka S. Blessing Noah, and one said, Jacob Osra Ephraim, Waye Kumano, and Untia Bia, and Nipa said, who sent to me come Liberty Conference, April edition, on Yaminam Niboini, on Maini Yawadubuachisu, or the Bema Nasadam, or Bronsam Sope, no Benyapa, when Yankrupo Trediampo, dear friend, what's it, Domin, Wabapro or Bronsam, Ajin Kukunin and Kaka, Wabapre, I want to meet Jaka, and the Niachimu Adabraka, Wabetina Wad, the Niachimu to Liberty Conference, April edition, Shannon 13th April, a Yadam Minute, Jana Yeshim, our Jubilee Park, Kumasi, Onyami Benyami, Amanima, Ayanima. Oh, glory, hallelujah. Your response. Okay. Yamashafo any atiefo nyina akwa babiem eba Sompa Asem Mpe Nipa dwumadi so ayasem wo Ghana ha o ayasem o awrade nyakopo the nation sanka wozoro ma awrade nso nipa bia wotie mini din dia kwasi adwamfo a obidi ako awrade nhyira ne nhyira ahafofo eba dwumadi nyina ne o man Ghana nyina wozoro da bia na mtaaka asem bi ohini bi na ka kirem o se osisi pliti obi sisi wasisi ni bi na sasabonsam kura ne bawu so wo kuruma na wote se konfuo bi nwudade a den no so mu ye too special to a certain level say enkan masem wuti kuruma no se sofu bi nwudade a then you know so mu ye too special to a certain level say enkan masem even Jesus Christ kura ye nim no obedi 33 years wo wu ye no matter ni obi ye powerful kwesi obewu Dunu obi di ya to bia yizu akoko duro kakra ne fa ye ne ofiri se wo ye beboa na asumdie mra se numa ohia wu a wakoko den atonjirima ho ugo wan obi ankungura wa ubewu abrabo ye boni ye wom no obi angun a wa ubewu di so obi pezu asisiu asabe woro ka afo abetia no wagina sabe mam na hu se so wo kwase a wo chen no papa be bi o motifia duro mu nsa Sade ya wode betu zo imi ko committee odi we be kirempa se gold pa na ahopopo be na nkafo mu ana wo mbobbo ni pira no da na obi ewe so kire mu no gwagudie kala nye se na tie a kire wa wo so hunhunu bi da gold nti sei even ya na ne awia ye bibia wi ade abaye chen ye da ye kom kura no hyen sei de ye fake wodi gold ye ne ye de si yesen wodi ye chen tu kom kura no a ebe ye hyen sei ya ye fake enye ne papa ni bia Yen nim say no yellowish no ani dum entisa nya we da ho hyen nti so tibi bie so chemba wona na goza mo yire ne kwanchi na nka ne mfimbo nku ni fa no de ntiamu ka se mesramo ya za ji muzika yen hwe we nyi ntum so wonko mo fa guru ne to so ade we da we ya wa we buo wiri we die wono wa da hye ne ti afro de ata ho ade asi wa be 4 days bia man su atwe firim ba bi krokro tu ade atache be na ho ni nyina ye ne ma ye de hwe because any father be nsie say ya we nyina ata ho no environment ya de ne share say na ho nso te uwe ni ye kura ho na ya afonu amu na te ana na ya asase kokko pe na egu ho no sabe ye na nanum di father we nsha ya asase kokko so na no nko an ye ta ho medane sa yi white yi esi we nya ya de ya kra to ba bi a wo se de gu nsane ani ni ye hunu ni amu obi an fa ye segen anu ananka enti kwa bi so no wo na mo mani ana ho anke bi asipen ama nipa ne ko ana mafre ofoforo obeji ama na mo so wonsa ntu foforo otu abie so akire mo na mo hu gold da kura papa kura the first day de na ma hu gold ti we ne de wosanka mo hu straight sense mu na akwani die no na nka bua ma ne ma kwa asumdiem de mamo ebiem se kuko we hye papa ne bag mu na no ka mo de kwa sabi ta frache se na munyina mani da wasamo hwe ne ma nyina mo ya vigilanda mu ba hu sa ade na kura no sabe nya atade na hyem
we back ben ade we hye na disuo no anani ne ban no nkyerɛ wo sɛ kukuo bi hyade wem a obetima so akoduru ho atwen sɛ mu ni wo de akɔhye fom de saa nneɛma we no nyina bebiti ye besre etomre bi na ade bi ba so yen hunu sie disika na yeye yen ni da ho nkura kokoduro mfanye sebe ye nananom ntimi mfa ade nhire maye sɛ da akye yen befa nkɔ na obi abebe tu no obesu osisi na akɔkasa ho ana wakosi wo kokun na o ma ye hwen ha sewu de etomre bi a ye ma omo nso ombedi dwuma ni hunu sɛ bi ye ni ye de hunu ba bia gold ni hye jesi ye ni sunsun awurade mo ni pa bi asunsun ma sɛ be wo de bobra ndi etomre bi do obi sisi omo japade afuru nsa yusu sa sunsun na ti mu no wo se ni otie mu no so je ni o wi ase mani pa hunu that's the reason why nti obi aben said the police timi kwache no wojo because ye wade bia ne ekura so we yusu ni ye nko ade de mfaso obrew de bese anamo we mutu de mo amuka obi na last hour money no odi ye mo an try kura ni kwa so de ade we baba ba ye mo na ebiem ba bia abrante no nya ye ka che ne se onfa ni gimi mra na onvesga ne mra na de kakra bi kura na fa ne nsase a enya asumdie na wotena ma yen de toto de ni picture toto na nkofo kire so wa ne nsa so ne mu kako wa ha ebe funu na brabo ebia na anya police fo kra na ahwe na china akoye timamufo timamni so chiwa ye de nsa be keka ho e de nsa fufuro bebire beba ti babi akodi bia no eba ni se ya wo abusua wo ye nka na hwe fa picture to so ni fiefuo be hunu ye nka hwe so ni mu sesi a ubenya maami bi de ntuma abomu abopo abedwome ba no boy na de na mu ye ni we de amesire mu hu mmobo wai body di obi ba no odi picture na daso na kwa na aba no we ade atosu obi be hesesi afra kire ba bi o sesi a odaso nyame adu abo no rasta abo no ni fugu kama ya African way daso wo kama obi a wotie Sompa TV abetima afra kire ba bi oni nam sesi e tibi de mfonyi de menyanya pɛ no mani agye because ba bi a wo hye bi mfonyi ba hwe wo ba okay yakọ Sompa TV no so Sompa 93.1 Facebook Sompa TV Ghana Facebook konfo a obeya azan no sabe ni fonyi na baba bedu yakọ YouTube no Sompa TV Twitter Sompa TV Sompa FM ye subscribe ye share afoforo hwebi sa brantie na bidupu amanfo eno na akọ amanfo se me kan no the nation's anchor ofozo ntiwe ni minim se ya ni picture na beda so kama ni monyamfo sabe wakọ mintimi adwuma wonim ya da bia mekasua ni ye okọ awakoye o chefe wo mu age ena ma ye be ma na so sa ade no wa so betimi aye no wagiska wantimi wadwane Ghana nso na awon kuro no nsini mu eye nipa na ade bone ye no be nam asa abehia ni biem but omo wa kokodom didi sa abone ni nyina na mekowi a na aba besi aban ye ote akonya so ene ne mpanimfo so na ya na mama bufuo ni matam didi ne ba no hwani obi yetimam ni oto aba ni mfanyi na da so yi we nka be ya wati ni se ye kuro no totally kuro ye pani ye some report ka police ya waso am ya afa picture ne ya declare no wanted we boss other police mu shia ne ba bia they see atwom ne de na be kire mo fe na kwase aba akwa free system na asumdi aba ye nya ne sa aso mo nte udi panyina tema ye tene ntem che se okromfo abefra o manim eti akura bi e kasa se se obeso de tem die friend kasa se be ye mbanyifo bete gawe woda so ne wewe na oye fraud man one da so ka ne wewe na obi tu ni go na aso betimi wakọ waji ni zika wanti ya rezo ye hu ya fra wa wo mfa we ga na wewe na we be say nya kodu afa lawyer no de letter aba say udi ni picture atu yizo na mbe sa de ya me mpe bi ate eza me homo akura ire me ya me mpe bi ate udi ade adi wonipa abrarade asema ka chem se biewano mamum biewano manchirima yeja no na chire biewano ubiewano obu atente na edi woni bi asema no eno ne ma hontoso timunu zu wagimi ne so de ade ye obi na mekeka ma gina tra memfa ho ne ye keka ho biemu bayinfo betena wa ye tikro masa na mo fa se agrada ide kro no e betena siga gale sa ono gold se ye ojeje gofo de fry bokro no e da ye nsa so no mu se ma me ye kromfo se masachira ni anyam panimfo kroma bi IGP MPs president for no ma mi hwe ha no akọ police station akotuatua ni ade ne court ba ne yeso ne mu aya ne se ejeri ne wa manta yibi na court tuatua e bam na we bam na wonnan na mo so aso ati aso dem ke kan kwase asem panimfo nim otimbi edimi krowe ne etim ne de maji nya ne yesika sesei go kreska ni abeso ye mimi weska we meme ya hwe ne apuno brebra no na police fo abechime na msuma ye ne se de ngofo ye na ne mapie no obi anya asumdie
Minyamini go to amna hiya metisa despite an answer blessed foster. Can you maye no kroman go on campaign for go mtibete. Kayam pinu wajimi ame ba ofie ma babu bo na kokot ne ye bo honka. Ne nyina ya twina lawyers boya ne ye say adade no obi asu anyansa wo kronim. We ya ade awasa me na me kwan. Oye timamni wanso ya Abraham ba, we nso to aba. Edi say ya de ade say akwakodi na wom se wa mopanyini bi ama ne de na enso waye obi nso wo manim na afrodo nipa nso mfo nyini nie ka we ne hwe ya mo nko sa ya mfa picture ne koma posifo ebe di 3 years ne ehu no ba me nka jo say MPB ba yira 4 days ebe hu ba bi o hye timamni ba yira ya kidnap no ya we akira ye hunu eno ano no ye mpa bibia papa bia ye ne kuronim obi aseta wanya ya po bode kro no nko ano de bo ne bibini na wo su sa ade ye ne ya no man post ketua bi no de adane apo bode kro no nti kro no kro na yira wo mu ne nyina titi kro no mu sa na ayese de aye ya na ye hwe na nka wo yonku nipa na so wo ya ade mintimi o minimi ni akomfo bi wo ye sa ba me kyerem no ba bibia mama meje mu me dia me pe connection o eboa me ye na bibia ya meje 30 million wo bo krata atoso meje 50 million wo bo atoso wa friend ni onim ye na ba ye o maje o mche fa so age ne ye wo de wa kodi eye asundie what take born in Zano a phone tell Jesus. Say poor Pemano, or mom Dizeno. A Jamaya and the one I don't know between going again about better hotel. I don't go over between. We went in again about no mamma and Dino. No, I've been woman, I'm the Abra or Chensu our pet. Now, what is you know, what is them, sir? Of course, on your catches and for near that's what mining in it and Jana corner boo. One the Baba says, yeah, oh, how in Tamwa, or your Baba says, yeah. Na baby. Ni afranwa onfa na yempa de ne pomasi bi da somduom na so ye ni gidigidi na du gidigidi level no mercy for the cripple nti ono asopancha asemuti nti ohunu ni oye bebo na bla bona ne mankoto temfa mo ono okay ya asem o maimu obi anya ni nwia opese omia no anya asem ketu akura ya kwani yakwa bibi emfa ye minim bibi ye pa fam no club no emuda moton no na yebeka cho se bia de eno ane club emuda moton orofo wudidi na se unya club ye baako esi unchan a ekwa bi so nya bone udi fi edungohwe a utimi bobobi twitwa bi na nyoma ekonkan club ye na asofo nyina atimi nom asofo nyina do mo agi mo nom enwa na konfo nyina so enom club ye enya asem keto akora orofo club ye no ye last size then ye wo sa medium no akono ye papa enu titwitwa bi na bubobi bia de enua ne club yenko numbi na oba pemfo club ye no enye maw debi sedem kanu uni fi dunwotwe so a enye maw sebebwa wa hoden wa pomden ko ade a ene na ABL chose twitwabi ne bubobi na bia de enua ene club orofo obi eton ne saloon na sa saloon ababa wa no oso oton no ne ho ba bia ne hene eyonoa ne dia enkrata ewoso nyina kire se onoa ne dia a kire se okoto a asimbia eni akire debi eyansa ne bobo ade bi hu dawuro no ne ya hwehwe mahu se eho dwo enoti enyoma wo container ne mu nyina wo ton afra saloon no ni nyina na wo ton ni nyina nyoma wo nyina ne container ni nyina wo ton ho dwo kama wo news wa me farm yard ase wa municipal assembly chen wa ho na saloon ya edi atwagu wo Sompa TV no so no wo todofo open ho komo adipa de a no afresa ahoma we so 0243585878 0243585878 and 0596031586 0596031586 yanko na yanko koto saloon na yemfa eni adwuma onifidie ne kama nfidie ne kama papa burukutu ya bema nso ni burukutu no orofo yenko twitwa bi yemu bobi burukutu no akakado yimu maze tenkom
na omanfo dodo no otwa burukutu no kire se utimiti bidi burukutu no efa mu a utimiti bidi papa baby a tonsa tunsa ewo kumasi kopoma bia no okwa obinya bema nso burukutu ni bi ato orofo se woni fie du nwotwe a emfo asem koso oba pemfo asem koso na mmom owu wie na wo ba pese o hyehye opese otimi di a eni fufuo bia ye de bema pente pantan gran na de kogudi a burukutu na make am for nam de amount adaduana 40 days na be kono na wo konka ni nyina afele kama wo am nyina da so kama Food and Drug Authority or the stamp on us so dimayam see en ton burukutu ema omanfo 0244 620 294 0244 620 294 bema so ye burukutu no ana amanfo so enum a enye asem keto akura abrewatia ofoso be ma medicine wo hwe ade ya konfo the so called konfo na yese akomko akantwa ho na enkakane tete no nanka obi a osom nananom na wo yesa anyambransem seyi a enka woni gina bi nanka nananom aka wato fom na enne obi ama no ho so a na kyese meye konfo obi ama no ho so a meye konfo na kyese oye ne niema kwa bla obi anka no hwe no fo so be ma wo hwe ye friend say stones a egugu sa netie ya ewo ade yi mu a asayi ye friend say de mason for de yi nya head pan yi bia a kyese o mate netie gu mu asa stones yi gugu mu no imitation gold powder ye tono alaba bebre wo ho ofo so be ma wodi gold hu dwuma pen asa na ma we say no nim ade a wonom ton wo nti omokofa stones na na kyese ode afefa ho de enso kakra bi ye ya na se wode afefa ho na eno ano na da ho a obi a onim gold hu nim de no obeka se bia gold no hu na otima yo dedede kotonso no wode yakona efa ayi bi gu so be hu ane se ni nyina na nesa akaboba na sa orewre ho krampo na obehu ane sai na wo momudi gold hu dwumedie na na se omo eka ho asem na ya na trekese bebre na ne wom obi wa krampo na emfa ho se gold no nka ofo so we se de da hoyi gold o mutimi kwapan mu na ko de da de bi emu odupa kurukuru wa round bi obehu se wode ahye mfimfin ansa na black no wato black na wode shanto maguma na se ade mu no pepe mu no wakwa akototo no obe ukwa galamsey site na wakwa akototo no be hu se wode ade na hyem emu dududu nti gold kitua bia be hu se emu dududu na wa woton no ana se wa woton no wode aba betwa wode to scale so be hu se awe bebre no akale sika na ade atua ne ka but se wonyo obi onim na se bia ode ba no wan papa so obi amfa ntwamu a hu se ni nyina ye gold na ebubu krampo na eye wa wode awato awie wanye ne sam betwa wabe enti na na wode ade na edi empanyimfo ya wo ma ba betena se we koto no wonim ho dwumadi enti no ehihya no ho wakoto ne pii no wode enti no we osade bekwa akodi obi nya we mu so ne first person make say no wode edi wo mu safo unya gold powder ni bi imitation one na wo dem de send wode atoso de amaye ne network no so ha ya adwen kakra na ofoso be ma ye ka kire panyini se boni bekum bonefo na okom okita we bi na America no kwa alaba mu aye tonton bebere wo ho Ghana ha se no ba bia ye tonton ne ma ye de gold bia no be hu abeka se gold dust and say gold powder but we imitation one okoto na ade so liquid ye bia fra na say what the afefa aboba no ho hu eteshem ti se gold ti unimu a ye de betwaw enti we se ne ye niema bia wo se ye hye no nso omo di gold hu dwo omo wo gold na no ma wo mani na hwa na me de we ya wo de ba ye wo futu sem a wo de ba ye se ye nya ahwe ye na ye ma ye ni na ho no we nyina aka ho bi eni se oyo obi na se wudi gold hu dwadi ya na wo so na se bia wo gold bi obi metuma ana so obi me ye ho ne mama wo a na wo hu kwan ya befa so dodo na ya za obi akro beji usika di saa wo start one kan cha se bia wo ne wo kọ percentage wise say enti ude ma menye mi wi a me bia dem won na mode amam na moda asesa na no mpe no ofo so be ma won timi nye enso be ba betena tena ho a koto yi we bra
bako akochini kumase nyina afa de beka cho se this Cote d'Ivoire this Abidjan na se Togo e na won sa beka bi afa senya ya 50 million now so won se sabla no sika akohye mu nteno na wasa akopɛ besia na de akoto oye no oye nso ya se wo ba nso so a awurade nyankopɔ obu a waka cho se wo ba hwe na anya dai firi ahye ubotom ade bi won so wo emfa nto ade bi mu afa ahye ubotom so a eyi bi wo ho tototo epeto ni bi wo ho na toa no e wo tototo ye den enka won samoda yakasa fesi wose enso enye ye be mu na hwe enti emuru tonso mu se ade na sei enti obedi do ho age se ekoto we yekoto na ntwie yekoto we so be bokenti no so wo godu wo ba bia me so wo hwe na se bia wonni ba bia hye enko bob ayi pa na say obi metuma ye woni pa dodo na ya na wonu mutuo ofo so be ya se oba Sompa ase no mu a Asem Mpe Nipa dwumadefo nye obi sama wade ensama na ase yinko a ebia bibi se ye se nem se manya kwan a ana mahu kwan a maba ase no ebia ye hu godu bibi a momo aye nipa bi wa ha mo betimi abo mpanyimfo bi a ye de ne ka ka mo ebia be hu mpanyimfo bi o betimi abo mo a mo nsa beka musika ente no eya me ye ntena ho manfofo enna ne ye kwaye na afe no na enema agensam awie no afe na ya ne ye de ba see what I say no for everything be a wobiano what the fabla kwanchire bia na say asembise bia no ba ye be so mu na make a papa ne say konfo no won hwe nantwie bodua na egita na ode kom no efri nantwie to ene ba ye sa ka ne nsem no enka ne nsem so de nyambra nsem sei ene awudi sem sei ene kro no sem sei ene be bobla ese obechinchi mama fo nsa agedia won kan hu se ne nkwa etia na nanom chi sansam fu we se bi sanso na nyankopon so empe sansam fu ene sansam hunu we se bi etiente no sa wase wo pese wodi ne nkwa na me na yakasa na na obetina adwa so yi ode no kre ene chese niema eboa ene bu na adwa wa abla obetina so ne dia sa ne mahunu we ne sansam fu we se no won fanto obi nimu no so a ye de ahoma ne beto dwa ya manano a ne edidi dwuma 0243 no 585878 and 0452 095593 and our studio lines ye bia wo de afre ye na kire ba bi owo e wo se gold no fo so bema ye timi koje ne de koto ba bi e da fi se won timi emfa ayi enkwantan o man kwantan nyira won mo awiagede sente no ba bi owo bia no ye hwehwe na kire akọ obi onim ne bia no omo ayen na ye nsanka ne ye nsaka na ba bi ode gold na kohye bia no wo e kroftachi amwa point blank ento sabi wo ye krofo Waya kronfo kan se de omo kan sa pepepe na te oya kronfo kan ensem bota se nkoko okokita bodu akora mpomo e ka se wo tuhire ene ade agu nsakra mpo de yi apaya na se wasom nananom enti ofo so be mabre ne ko yen kan cha ne se wonim ba bia se de odwane no won de nim ba bia ote wono akasa so te yen kan onka ne homla fidua mu ase no pendo to mpendo no a ne yese won sam oyirim bipia ya ne ebu eya na dade bi nso twa dade mu sa ne nsam fu we ya wadidi akopata na konwa na se na didi esa konfo no won kra no we nyame nso mu na nanom so nso mu nte no ye kwa ba bi nso so a ofo so be ma betimi aka wato nte no panyimfo enko makoma nto mu ye behwe ne aboa na ba bi asafata se ye de ne ma hihya emfiri nto ne ya hwe e de aboa mu sa me da ase okay se uhu konfo a waben na wonsu man pa nananom soso saadi we so debi emre bi na konfo ba bi wo mikuruma santemampon ya me fa ne krensie ye na no mu kodi dwumadi bi wo rawra ne okochi ahene da sebrese bunsu konfo ba no amagira ne mo fe papa no manfo ni bi kire se wo ka nananom no no mo mpese ko betu sa akwan to twa akoko na emfa utwa emfa ese ka no gya no tana se na ko mo koba ntofo so twa na minu ba ko bi faaye kese wo hawo mo eni eso mo ko e rawra hono de nsankyerani wo kom utunuzi abrosaso omo befoka na dadi bitini na ho ketekete wudu asantema pon oda ma de ache kawu okọ se nananom akonfo so omo wu am se omo kom 3 days first bia nye motia na afa na kode ha kom na go so wa ne ho ofe yi ankasa
Woman no suma and suma, woman suma and a suma, papa. Say, my own co, or smeko, or coba no much answer. Why are so dang? Bosom, we are rough on fine chober coon. It when the conf ban and dear hen say, what may be bunny pant say, none more, some woman motianum, and is junior come from our phone, we are also when I shall more disable anyway. It will your comfort, papa. Penny Mestro say some party net day as abli kranwa me no kasano what on ka ye nimudin eno omo so me fa ba no kra no omo so ye nana ada kredin ko omo so free man so ho baabi so the TV ne so brabe di huni fom sika bre womo ten mesrew we ni monyamfo misi wo bukoko hinu ni futiri odi abaji adiko hwebuo bi ni ko biri bi omode apetepete ho eni Ghana ha no bi anya ni mi opeso omia no wo bi apeso fakoti kwan no di nya sika setam ye de kura de hu ye gold de ni kan skala sise yo white bi da gold mi de mi hu bi da sa onini huni na busuafo so tia omuka se binchire no so ye konfu nipa ko no hopa omun se omunyai kura ti panipa ko akoma to ye mwate weni Sompa Asem Mpe Nipa no ya bom saa no e wo so omdu sika brewo na se ba ko no so ofa good no ko ye no so ozo ofiri ono so fira samai ye frene sei ono so nimni din yes okay ya guna sama ya ene so nimni fie nyina ya fa se Franco Dro o ye komfo zeri akomno wajai wajai komkra zeri o Ghana ya woko fie wobeko hana wobetembia woko bia woko onkwa no oheda yi nipa tupi wa uti se kakraba na ho mihu na che Asem 0551 0548 0548 hello Oforisuo bema ye wo de mechano abegya fo na anumre ya choso na sabio wo de mo venta me brodia enya no monyam nyina sabe ne fitu mu Esa me kasa ye fiti soro Ghana mpanifo no anam abdru yenye pesu ye sebra no kwani wo fayimu ya to Yesu akoto bronsam o na kanye na Ghana mpanifo de hye bi gu akwa mu a ngene na sana me TV so opanyi ba ku be kasa fa Ghana dunso no ho a wato ya mpia de ma Ghana fo edu bi se anya ma wo yenchi ma no so yensia de bia na me fo mo asamoaso be ka na then snap any second unya ya na dia won chu na o mani akua nim because so for 2 case you know and fa ka go bi chu sia madam ase no okay se ka don't fa go bi chu hello baby afrefre udi so bidide Daniel frefre he frefre trade yetio Oforisuo ansama papa ne kan ebi ato yen ebi atuye papa anyango atete ye gine woni nkwankwanta onya akura yiko wani je papa ne kan omo ye saade ni na ya zaga na hade etima nkwansa wanchi ene aguna ba bia waka no azafo papa Oforisuo because you say omo kwa enye so mo ti dia o omo ankata niama no ehihye omo bagem nji oba wasa so obetimi ayi na mawa wotutu amna no ebi asuo no bozo wa church so oye na ye de ba na bla no we yi ade no ebi asa amne ni mu na ensenchani obaye ma wo gimedi no ekoya modo pete so mo ensenchani de obaye no oje wo magicians ho omo share sa take ni na
Yen so obi etwa. Omo se to ya abeya omo yi a ene boade. Me ye na na ofa ho na ye. Obi share ho. Ose machino. Eno yi di pie. Enti papa mi de na nkankan na. Odi abesi di ho no. Ni die na na de bom no. E da so ho. Mi de mogidi so da so ho. But the omo de be share won ye omo nkasa. Eno ma se be penti. Eno omo de agu agem de chi aba no. Me obi aye bia ma mi si aye wo mi fie. A de milo konko. Oso wa yiyi. Me je si ho no 1 year. Ansa na bio so. Ana makwachi nipa no. Ni ho me no ka se owo fuman. Machina jimpita. Na jimu zanda makwayi na jimpita me to kete onhene nkase. Aso me ke fuman. Ena fuman. Ani nkwansa ni biema. So ko tie bia o meka ye fa papa na japa. Azam fuwa we de metimi ayere me ho action. Ama wasani 60 million. Ati timi bra so je ni fun so. Aka 14,000 but it's one chia. Never we studio ho. Na the evidence me na dia ba. Okay. Me da so. Ya kura so. Yes we twel. Hello. Baby afre udin. Oh, make us second Nipa brother. Yenti Nipa. Boba no one so person make we na ya boba wan. Boba. Ba we na ya pela akoko sika no. The man say akoko sika nya vote. You. Hello. Baby afre udin. Make us say Chavene. Yenti o. So the one say he saw my I say ni asofo na konfo no kwa na say o man no. O na say o man no. So he na me nya obaye bi wo ho. O ma me wo sikapa na ni nu ebe ma ba ko yare. Na me ko hu sofo bi o so bi tumi asa yare en. Ye ko ofumu na ye bo mpa ye se de adu akohye kokunu. Omo bo mpa ye tuadun sana boy ne papa de wankata nani. Ai na sofo na yi tuo no botu e de ahye fumu se wo tuadun papa no hu. Papa na ahye me boy se obogbo am ko beta kama me nam sa sofo ntimi no ka se me ka akura abomi. Nti akonfon kwa na mo se o man no. Me da se nti so me ya. Okay. Hello. Baby afre udin. I say free konongo. Your friend say yenti o. Me KB. Yenti o. And they make me can say me am no ka say me sofo. Me maybe obi ba me want to go the tour sa. Emu ana yen kutu. Me ka chance me ngosira nru ho. Me ka chance me ngosira nru ho. Oh, enti we sika bia ni yedi. We konfo, mfi sa de ntumi nya. Kan ko che o atlo tumi no e woni so ni diso. Me no safo, so me ka che ni pa ni pense, mpancha me sorry pa. Sa go turi de no sa nru ho. Izo fi so bit e de ya be ko for ba me. Di konfo no me kama o mo religious bodies ni mo amu akonfo ni asofo nyina say yes sika bia ni yedi. We sika bia ni yedi. Inti no pension so no fan o music so emre wo mo e da se. Okay. Hello. Kwajo space. Hello ko Mike Chiamo. Kona sene ntiapo. Roberto. Aba mama ina ni ba ntia majo. Omo no ntiapo, chama modo ina. Omo enkosi da ben na ibema moduma mu ye no munye wana se munye djuma mu shi. Enkosi da ben na ye tiala be ye tabakre. Ye mala to for tabakre ni di. Ye tie ni janjansa, pati ni so janjan, tie ni janjansa, de bia ye pasu sa. Ata wo de bia me ka ho. Se me tie be mo de te ye ti. So bi go do mi fi. Na ko ti na ko bo bu tie de ma. Ani kwa mi fede be nya menya. O me ni na ho mo man wo bo mo nya man enwu sa. That's it. Okay. Hello. Hello. Baby afre udin.
I do every man something else. Get you. We're going to one idea. Come up, pa. It's a say. It's my friend. I'm a man, some for I done a man. I papa wanyade mumfoso na muye de mbeyama ai mine wanyade kura okay hello baby afrefre udi Macho bisesi kapesi yentio mesra mo konfone de epomcho bebre konfone mombo modin na mkwache ne pa na isia no techiman ene wina ko akonfone konfone kwa mguo no mo Edia papa konfone to mesemo bebre Edia papa o konfone de mesemo hello bozo majo so hello bozo what me ka majo so pa na what is I kama pa ale na mi aso de papa ni o anya de kura ai player for 23 because I 20 wa ko to dia pa you know I don't say you go etumunye papa ni sika ma nyam kira mo why okay ya fa last caller hello udi baby afrefre baby am free de besi gata cha Franco Dro na wo kana asema hello Franco Dro no wo kana asema masa enya asema kwa sofo Franco Dro otobo Franco Dro bidi aguna samani no okay masa kalebule chede penini kana ye no kre mi se ho ko ni ti da ko to le da uko nuwe uko respo ni uko no skudi ho ubeyi obeka chotu go down ata enima obeka ti adima de obeka ti no ba ti ya unye ni unye bida okay unye bida wo ti ade ta police wo be mo e aga no de nene na bota udidi afani kana no kre okay na ka oba Franco Dro na so de ne picture ba ko no kura wadi wo otimase on wadi wo pa eya fa ba ko bi kan na mehwehwe konfo na kira kwai hello okay hello baby afrefre udi ofeso mi mamoni ajuma dase na na bitu akowe ni ofeso ma okay yetio ya damase asofo ni akonfo no dima o mu jina saasi so an ede o mu ma abisia entam tete o mu ma awade egu o mu ma manso de tofi yẹni ẹkọ họ ní mẹyẹ ní ho ya ní na ho odofo bẹ yẹ ọtanfo ukuna odọ no be jan oyina odọ no be jan enti yẹni etua na mo ní na ho pa ofo se ya me nka mo ho ene ni menya mo de bia ni temo so nya mo ene ni menya mo ya me nka mo ho mo ho de o mo nya sa ni ni die so mo fa ni fe krasa so je nka mo na ka sunsun wa ena yede ofre no enyina besie simaduso yenko na ye ne obo heba and medical research center ye ne omo enkobo enkomamra papa kama akoma to ye mwate ye ne otententu no ya boye ntaba mu anwumire saa no entoma wia nkoto no yenkoda ma de enkyekena no na konfo wo yini tiwate obetu aka ebe yo nwanwa unso wadwum yo kasene wadwum chese sika no ba ebe battle magic no saa na ye dwuma yakopo nhira na mayam ya yo de force ano tiko akoma to ye mwate bibia be fa producer ene ni nkomo kakra ye no obo heba and medical research center enko na enko twetwe nkomo emrasia doctor memo akwaba Bijoso Mpe Nipa bibia boko de Aboagye adom na oswe de kani obo heba and medical research center research no echese mo hwehwem asana mu de duro naka sa pepe ano na hono na yema kono no chese mo hwehwe na mo de duro naka na chese ade na tu na nda kro no yi preke se pada no ye one what ding
eba mixture or dey be mechanism is here na me ba kura mabubu bi ama me ho ye den doctor yiti onwumre yo Obo Herbal and Medical Research Center be fa kwanya so achiati fo ne ahwefo ene anwumre na sene ye din ne enwuma esitie no ka Obo Herbal na adwea edikan eba yetim eye akoma ti se eba akoma no ene droban ahodo a moja efam edi afo sane ewo nipadua ni ma ene Obo Herbal yakwadire mu ye ankasa specialize ewo cardiovascular diseases cardiovascular no yakoma no ene droban ahodo a moja efam edi afo sane ewo nipadua no tumachie biara ebeba wo mbia no Obo Herbal yetene tekra na enye no nkoa ene Obo Herbal ye sa anase ye treat ewo ho ye sanyarewa bebri sene ye dikan ekan ye no obaye na so ya enye se obaye aka asemiti yem na ye de adro amaw obaye na so ya ye wo machines wo ho a ye de be hwehwe nipadua ni mu efiri wuti ebesi wunan ase problem timachi biara ebeba anase ewo nipadua ni mu bia no machine be detect na afi ye de pure Herbal abibidro crogin ayeden akasa ayareko no ehwe yafumu liver o kidney ehwe tise oba Obo Herbal de ye yenhwehwemu ansana ye de abibidro ayeden akasa ayareko no obi wo ho wase ne nanse etimi eden etaatai anase ne nsa eye titiriti na ansa na wonsa anase wonase ebetata na ebe titiriti no ebia na ejina kidney no wosa no eho etochima etimi ma wonase etata na o liver brebo no nso eho etochima eno nso etimi eden ema wonase ene wonsa eye titiriti anase etata na blood clots no chese umoja ebon twantoa ebasa na entimi ma moja nsane ye ewo nipadua no mu nti ebasa time bia onase etimi eden etata na se eye titiriti otena se kakra na wo sori anase wo da na wo sori a obi wo ho ayese foam ena edi asiwo na odene na eden esisi so no onhyeda enya atenka ewo ne nan no emu obi so wo sori agise odene nan na eden epempem hosa ni nyina eye problems a se ebi adadi wo nipadua ni ma mentwentwen so tutu anamobra odie eye awo problem obi wo ho ontimi mfafro obi so wo ho ofafro na say onya miscarriages obi wo waware beye 10 years 15 years ontimi enya ba entone naso oye bema ontimi nhye obanyi nsanya tutu anamo ebra ebia na o sperm quality no ewo fom o sperm quality no anase ne dodon ewo fom nti ebasa ontimi enhye obanyi nsan tutu anamo bra odie eye enamu sayare ene de edosun pa ye odie ye prostate ebasa ukogina se wodwunso a wo prostate problem kakra bi na dwunso de ukogina wo so se wodwunso a na uti pains ewo wase anase wodwunso nso a entimi AMT o bladder no ti kakra na dwunso eden esan edo ni nyina eye problems Obo Herbal utu anamo e de baye na so ya yetene tekra odie eye ulcer ya funkro odie eye typhoid sa nyarewa mienu wei ya because of say ni nsenche ni ne no esesenti yetimi ediwe ema wei obaye na so ya ye di machine hwe ehu say eye ulcer na say typhoid ena edi unya na afi ye di purely Herbal ayeden akasa ayareko no eno kra na ye problem men mani nye dadwen ewo so Obo Herbal ye dane da nyina ye ka se yare a entimi ensa no ye nkotene baabi enye de enka ho asem enti yare a ya ka ho asem bia no Obo Herbal ye tene tekra enti se enanwumre ote ye nka na ebia yare wa mabobo obosui se me mo yare din kra oba machine ebe detect yare krono a ewo nipadua nim na afi ye de purely Herbal akasa yare krono ma na afi oso akọ Obo Herbal your branches ahodo bebri ye headquarters ewo Nkranza adehyeman eho na headquarters ewo Techiman
enso ye branch wo ho eye nkranza kwan no so sunyan so ye wo zinco divine junction ho pe zinco divine junction ho ena ya so ye ewo okọ akra nso aye okasoa akra ye okasoa ena oba kumase hanoma kumase aye wo adoatu adumanu kumase ya adoatu adumanu eye sofuma me kenke selling joint honum eho ena obo heba ya so ya ewo kumase ya kira kwan ewo mema minu ano atra so afri em preke ene odin bitesa ye de aba no eho wala ofa ye san chia atiefo na ahwefo bi enro ne yemienu preke se powder PPP anu amafo tiatu se se ide ofa preke PPP enya sem ketwa se amafo esi age preke se powder na tunu se se ya kra kasa age ensem na enro me ni lady bi di nkomo na ensem ano ka echemi fa preke no me akasa na me kra adwi adia o se preke aya ma no fa enya sem ketwa na da no na wo ka se preke no odi kube nsuo no mu amafo so edi hu adanse yes o ye be ma na se money wo form a o de unya kube nsuo na o sa preke ya treba akona ade gumu a ebe boa o pa but the most important thing is say be ma bi ansa na be mre ne yare ne de ba nti se yare no wo ho a ye so di kan treat yare no na yare no ko se yare no kwa now the preke no anyway ni ka ho a ebe boost with sexual performance na mana kosro sense de na etie no we na bam sa no obi ani gi age no nti se obeka we no we be ma na so wo issues with enamu ne sa anyoma na waye mra obeto odin ni bi oto odin na o de no odin ni te se de ya kire so obenom no na nyemom no so opese oyi adwuma de a na wato kubensuo na o de preke no bi afra na wano ebe mo obo adwuma kama nti we ni treat infections no na we ni so eboa boost o sexual performance e ma no ma kama edema na odin herbal mixture no adwuma edie ni se etu nnamu nsaya we ni na adie bia infection you so many types of infections your viral infection your bacterial infection your fungal infection you so many types infection bia your friend infection there odin herbal mixture and abites and it was because edrowe no said yes ya ne ya formulate no nyoma e dia ye no ene adwuma ye di ye ni ntini ye mpese ye bete ni potency ne so said edrowe sitie no ni potency level no was be bresen edro bia editu endamu insaya we ase e wo market ne so eni ntini e ba na e ka chose bobody ne kotobi na de nom he wo ye bema na wo sisi tire o ya drivers for mechanic na fitter for mom ye adwuma den bre for mason for carpenter for painters am ye adwuma den bre for bia no wo de ye odin herbal mixture e na ye kan for e de am na naju wo ye ma me no ma so muti eja so ana muti awia so mom ye eja ho adwuma e ba bosina hunam na ye oboho na ase wa hwe hu de wonya ho me pa to aduro no eye odin herbal mixture and ye come for the amount o your banal there no eye ovarian cyst insure ba betai se be fallopian tube and so ovary nim e ba sa entimi ma won fafro da and how your banal se won so won sabuo no emba yi e ba na echina na etwa e bi o etimi ba 2 days na etwa and normal circumstances so be 5 to 6 days na bibia fro kama the moment abo hu se e ba 2-3 days na emba biem no e kire se sa moja hwi na aka baby aka no ahwe ye bekwa kofa ya rekese pa dia brew eja metabolic waste broni beka na abewo system nim se next month e ba na ansamba ya ebobo ano wahwe ye bekwa kofa fibroid etimedia brew nti ye kanfo odin heba mixture dia ma obabi a onsabuo mu emmeye wa wo insabuo mu yawo obu ane de ne babat e bia 4-5 days na beba ni na obi Philippines sa ye kanfo odin herbal bitters e di amount wa wo ye bema wa ye mre e wo premature ejaculation wo de boy ni ana wo no wagam e ye odin herbal mixture ena ma pagya che wo TV no so no nti so onim se de sitia na che e wo TV no so momoden se obekwa akopɛ bi no wato no wano meba boa di wakagina mu ama bibia timia akokama e di amount afa preke se powder no aduro we adwuma eye no anoden of aduro we adwuma eye no one uyo obi a wo cardiovascular problems
ebia wo no wakoma tabo periperi ebia wo adwuma kakra bia no abrɛ wo no time bia utum sa se ohunam insisi so ase time bia wo yare waduro eye prekese powder na ye come for the amount na prekese no kuta a lot of nutrients ne vitamins prekese ekuta magnesium ekuta calcium ekuta potassium magnesium na adwuma eye ne se e provide chemicals bia no timi boa for optimal nerve functioning your nerves no se nipa won pese obenya stroke e se on nerves etimi function properly and nti ne de prekese powder aba yes se adofo ahwefo etiefo bia nkopa bi aduro we ontwen nyare ansa wanom se opese usi ade ayefre ne stroke ho kwan opese usi ade ayefre ne high blood pressure ho kwan opese usi ade ayefre ne diabetes ho kwan a bomode se obenya prekese powder eye prekese ene di nnua ba bia fafra na de etene say in natural state on say ebibiduro no sometimes obi betimi a try say of akofa aduro we na no ana eni say nanom obenom all right but edia esenke bia okase bia no 1 minute so ko no 5 minutes automatically aduro na ho de no so be dey so beti yemi say ho say di na some of the vegetables ye no ye di ni saa te say carrot lettuce di na di ni saa nke ye no because so no ahode e wo so emu na so ye dey ete but with prekese powder na ye no an aduane duro bia wade wom bia ye no an raw state abro ni beka say purely organic and ya yam na dia go ya ma se no nti wo obi bia wudi prekese that fine prekese obetimi dia ye bia won kwan ni ade no wadi but the boiling process no etimi te ahoden a na say adwuma e say di no eso ema nti we no ye no an we ni natural state na ene aye na dia go powder kama ene dia ma se kotobi wa wakoma ebo ententem ko no kotobi wa wo de no cardiovascular issues bia wo obi a wo de na akwakwa ti say kidney issues e bia wo nan na mba de but unsa ho wo don sa kan na tokuru ana say hona yemre momodi aso baka kopebi me ba cho numbers na era o screens so momodi afre sisi a na nchemu abro de no so ne mfama ave wo pebi a PFA pharmacy ewo Kumasi Tafuni Road mam wo Kumasi and its environment PFA pharmacy Jab pharmacy ewo Asafo afenso Jewish pharmacy so Asafo ahemfie market oko Misty Heba ewo Imroma obenya biato afi Freddie Mills ewo kewo honso obenya biato Blessed Require ewo kewo obenya biato Freddie ya fane say Sam Co enso ewo kejeti ho na akwa obenya bi atinyato oko oboase Smart Heba obenya bi atinyato oko Accra Repass Ventures ewo Okachi Drug Lane ho na akwa oba mo de anya bi na afi watini ato na bibia e kama numbers no ewo TV no so bad for the benefit of omo tie radio no nti yembobo no quick one na yen sorry so 0249 76 15 08 0257 47 25 08 06 and afi 0550 19 okay o de fa numbers 2 no fa 2 numbers no de edi kan ba ma fa no a na ye ko obo omo bo adwuma enya asem ketwa doctor yemobo number no okay your numbers no 0550 19 15 0550 19 15 and I say 0257 472 506 and I say 0249 761 508 yeah obo heba number say didi juma no Accra okwa Kings Walk heba dodo a ope bia no onsa ebeka bi eno nso ewo Okaishi Drug Lane hwa Kumasi a Abrepo Junction Arms Heba ewo ho ena Sompa ase he ya sofumame obanso a dodo yes sister abena oba hanso a wonsa ebeka dodo a ohia bia no ke yebeda se ye ne obo Heba and Medical Research Center ye ne omo ena ebobo komo no enya asem keto akra kede ya kwakwa anim ye obi ka kira santeman ye obi ekire asanteman empepi omafo dodo no a ena ede omo ensem ebeda yen orofo ne bi o ha otia ya na asefem ya na abreho pa abrante bia odina asem ebeda yen
na abrewatia ene na twetwe nkomo ya chi bi gumpa waso abrante ni obi na niji loto adwuma ho otwa loto yie na loto abrante ni twa no orofo loto no ni twa ya na ni di so eden enti ekwa bam na so bi di na yeso mfama no a na anibre ya aba eno timpampi no boy no ode otwa ba no a na wode akoma de otwa otworo loto no meka ne sa na de oton no na danfo pa no one ne wo sa rapport no enti otworo no de sika ka ho otworo no de sika ka ho na watworo wotadi de na wedie wotworo de koma no abrante no kire se wantwa loto no sunu wadi be 100 and something a chese eno sika puduo wodi sika no ane aba no akwa no na abrante no kire se enenko ade wantwa ebo no ngotwe a wo mobobo wo TV show no na aba no abo kama wokoya abrante famisi kama me a ene de mantwa akoya asem foforo ya kire nsem no bi gumpa waso abrewatia no ene na ebobo komo no yenko na yinkutie What the lot one was one chia? I don't know one chia. Yes, sir. The thing in the list down, none of the common name is Kakan. And the first last time they come on and Kakan or the summer I'm in the Korean. And the later I maybe taking an and I'm a friend beside us. When so when I'm all just because they be the mama who tell we to a channel Jessica. Maybe I would come on. Other than I'm going to open the guns of the winter. Beka was uwenta 102 million was uwenta sema bona na mayime ni amana ba ono ntame dia tena ba ni 3 million in advance enso mo correction na ni mo se adano we ntwa sa aba no ye ko mo so be agent no ko na ye ho that slip no ana se wa ntwa ampa one just also didn't come because what you didn't did the idea we try to be about 5 million now what be 3.5 the tell no the now the people me did 1,000 now they are blaming they are 200 now they are blaming I don't know quite that he didn't quite to one okay not just say already this January 102 million ne biasi hupa o biasi arohu ye bebobo asem wi ho ye kone ye ne togbe ahabai keke azigbilgbo sonkalu kaguka ye ne no entwetwe nkomo emra sesesese omono bibia boko fo su nyankopa bibia boko togese kasama no ai ye de nchai kese ene nchai a eya ho se pefi togwe ahabai keke so ye chi obibia na ene be kasa matugwe de wo munya ne se papa kwa kodi baby kakra oba yi tugu abakeke udu ni wono ma enye ni paketwa anadwone awia nyina no oye adwuma unso fo so de pese kan nyina ne se asema na ye kan ene nipa ntra ho kwa ene me kasa asema che obi a se enye wadwen se bi wiase bibi ni wiase ene na de bia ka cho se tugu betra na ye ne ya se obi bia wo tie ye bia no dwe na chance hu se wiase na okwa papa na training no training sem se o de bra o se be fa na danfo keke fa na danfo ya na ye ne ya utra wo se adenti na se o tra ma etuo e down je na abobanim na wo tra ma obi di bibi bobo wa ne ekosie wo se won tra ma nipa edasane nkunu na ono no nipa ne ye won kosie no na wo metra ba bi na woni di enwu nya wo yere no ma wo ano ne ye kan fam obi ase kotogo amakeka so ye na ko okwa ose sebe maba na wadaroma de maba bia no be pese mabra bom se de ekuta me ehye obi wo a ofosuo abrabo obo ye wiase nyina na nka ekoye pa ba ye ko awie no ne no ma nyina ya basa sa no ma we na na ye ka se wiase no entra okwa se wiase sebe mpedwasa wiase ye obi dia na na nipa bi nim woton aye nto wonko akwantusam aye dadwen obi wo no ma sebi abusua de ne atam de ama no se ko na fa bewe wo abusua ana fa bewe nkolai
ono ko adura wo tablo kire amanfo ye japade no tablo kire wo ba ne tablo kire sabi o sese sika o basem anya kwasa abrante bia wie suku enwuma bia ni wo hwe degree bia ni wo moye nanso enkoye ma no still oji sika o ne maame abosom anya kwa bomodi tua na mon ekotogo aba keke ho Oforisuo obi wo no mo a sebe na warrior no na nke koyie ya kyese amanfo kura na di ni twampoa nanso nei ohun do aye ne kunu ennei ohun do aye ne yire obi abaje ne ko enna da na togeti ase wono de ono ne yire ne me edu obi de baako ya sa abaje ko ama wote wo wusu wo ga sa ye kwa ye die enye so yi sao ade bia na eye kama bia na se sebe eye sika kokko obi ate se de ne ye kan sebe ensem wo ho Oforisuo da no otogwe aba na edi nkomo ohun se togwe ne noma oni odi ye adwuma no de bia me kasa asem se wo konfo bi ho na konfo ne de boni diwa se ne busum na na se ne konfo no ana se ne nkrofo ade no odi o ye adwuma no se ye papa etaniku no obi a obekọ obi a ho ma konfo bi ho so obekọ obi ho na wo ye ade ama na ade no sebe aye basa no oda so te wabu amanfo no na ne boso ne hwe no na nya boso mpa ena make cho gold tuoi me say wo pese wutu abramoden bra ye ho ye nim say ye nim bebia do beko togo haba keke o ye best onya wo sa de ne da enti make cho bibia wo tie yen se wan kasa ocha wadwan ye wontanta ade bia wo ye bia ye kese wodwun ho anwe wo ti usika kra na wo de usika kra na bra bebo ho ban uwo sika kura brabebo ho ban togo aba keke onye obi a sebe mpredwasa sebe wo ko ho a ya na obi so se me ko ho ya jimi sei me ko o se enti no wo se brabefa madanfo keke dwumadi awudie no amwa wo yo hene sebe adidi ato adidi na ato na mpa ya wo dia nanso ya giakomo obi eno na wo so wo mpekura wo ba wankasa na ade na nkasa wukunu a woni ne te no obi a sebe mpredwasa akola bi agina fiun se wo kasa ye kwa yedie preference yedie bi ma wakwan mu da woto so bomode kotogo aba keke wo bomfa na ya na ye ka bomfa na akohia mienu bomfa na ba ko wo asante achim side wonye ho bomfa ye fanse figase kwaso ufri asotwe a ko etoa so bomfa o na togo aba keke ye de number ntodwa bomode na fa samre papa waye busy o ye adwuma na dwi na se Oforisuo me ko na me ko hu say yes ni petitru fo sebe mpredwasa edura na dwo mo kotogo no enu nti na ne pani kase bi o ye na adwuma nya asam ketwa wo pahini adi wo pesebe MP abaya ye betu wa wani tuase abai eya wo dia na so drum ba bi wa na ye kese nipa mpa yiyedie emma nipa na nyonko nipa e wo wiase da yesi abaifo eye sebe mpredwasa abaifo ye isusumu messengers omo yanketwa omo so na edi ye bone ma ye wu omo na ma ya brabo ye basa e wo wiase enu ti me kanfo ma wo se kotogo ahaba keke aso ye ukwa wo de wo se wo de befa na danfo keke he wo ye footballer wo go winning ball pass wo duwa ne ya wo wotiko obu ho no ma sebe ade ye no enko odi mu pa na so duwa ye hwenanim kwa wo ton mai bi wo so no kwa bebi obedu bia odu na ni pesori bebi obedu bia odu na ni pesori wonte ase da se sunsun no se bia hwe toilet headai agu no ba wonim onaze ho wonim obi wa sebe wanum yinka ya to sa yin de amount but wonim obi wo ho abaye hawo wono to gwani so obefre ni pakro no wo ba obeka kire obeyi ade a kire se nwe na hawo o picture ba beto so no aka kire se ni pasumasi ma me fre no eyo ma me na hawo ma me fre no obefre ma wone na obema obeka kire se nipa na wo ha na oba na wo na wo ne ja no wanya na togwe onfa ho ncha oda fatogwe abakeke number no to dwa 0244 48 47 0244 48 47 and now 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and now 0244 50
50 60 60 32 32 0244 0244 50 60 32 we togwe aba ni nyina so WhatsApp eti yesra ye nwan mo wa bruchire ubi bia obefa ne kwa bruchire stroke akoka na to ubi bia obefa ne kwa bruchire se be yare ha no uhu anu bomode ne fa sa number yi WhatsApp togwe se entro wase o de fire no voice togwe mini o ye frame nipa so masi me pese obua me sa akwa we so togwe se o frɛ na enu mo mbeboa no danse obi ho a na wa twatro ne tententen togwe se audio no ye no audio na fa ne WhatsApp so o ba ku bi so o se wo de fa nse ni bonkumi o se wo de maso ne fatwa ayi fa kire no na ono nenim ye wom o fa so ye nwan mo mo ton no ma wokurum obi wo ho no ma obi ba beto wa ade wadi sika ketwa bi na beto ade no ofoso onya so mu ape usika kese na ehwe ene wiase ni pantra ho kwa okay bo no ma ho ban bo ma ho ban bo ukru ho ban bo yire ho ban bo obusu ho ban ofoso ni na yetugba haba keke ofoso ha o petraps a yentu ye nan ana ye tre to so pa sebe asante yempa na motuo enu to bi betima didwa ye djuma ohuna no abrante bi ye djuma sebe otokoko ya oye nipa oye defo wanhu de ye sika bia de be mani bia na eka aba obi didwa de bia ka na wo bo usika ehye wote wo bomode kotogo aba keko nipa ntra ho kwa eti me kanfo togo aba keke mesi wo bomfa wo de wo mesi wo fa figase kwan no so a mesi ho enya yira kwan wo fa pragia kra no odo beko pragia odo beko nya yira kwan enti amantra to so enka se me de me fie de sa na ye wo mi o me de me yare ani o yare ye ha wo godra ye kan wo pese wo to mesi bra ye ne do beko togo aba keke ho ye ne beko kojaw ama togo aba keke ye koko keke entra ma obi emfa sika nkodwa nanka entra ma obi ni usika entra ma usika nhye entra ma wabusuom yade enhaw obi awo ne manyina asabe ayarefo enye kwa ofosu efa togo aba no na number no 0244 48 47 0244 48 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 we togbe abakeke number awia na mpese obi ehun a anadwokura togo fe number na anadwo oye adwuma samre me no kasai togo ye adwuma ti awia na ntimi nkwa anadwo obetima ko okay ye ne azegbelegbo so nkalu kagoka togbe abakeke ne kasama fo mna samwa ne kasa ye no sunsumu asem de togbe abakeke abrantie ne no yensan kotie emra si abrahu sedlo tonu ni tweden o ni tweden papa no ntize obi ye na adwen so wadi na wofama no a ebi gya na ni bre o be gya na ni kotie emra sia da no de woka bilo to no to ntia wadi loto no wasi wontua ada no wasi wontua ya tiene se me tiene me yelle sta na me de akoma na me diska kan and se la sa me de koma na me diska kan no to sama me me korean and later na me take na me di na me friend bi sa no so when so when am on cha se because de bia me di mama o uta untu o cha no wa di musika ni bia o di musika man ada na nkwa da o pu ga njo zo when cha beka was wenta 102 million was wenta sama bona na bayi ni ama ba ono ntame dia tena ba ni timi da ni vante enso mo ko hwe na ni mo se adano we ntwa sa aba no ye ko mo so be agent no ko na ye hu that slip no ana sa wa ntwa ampa I'm going to also because what you did, the idea we try to be about 5 million. Now I bet you 3.5. Oh, the tell number to be now the people and 1,000 now they are blaming. They have 200 now they are blaming. I don't know quite that he didn't quite out to one. I Asem Abrahu, look to need the depa, need the head dempa papa. Abrawatia. For so bema, Asem
sika why din ti 102 million die ebi wom enya bitie sika sa na Osei afia twem onim so de ache no so no fanche no nti on pesika ne mra na ofoso be ma ye ka kire ye nua be ma na woni ye kasa ye ne sa adwobre o enfonso de eya na ba enfonso bata nipa ho ena dan ne dan so no de bi kwama no ema otwa we se na ye nifa so men nyini se papa no no onim lotto run no de wotwa lotto men nya sure se na wonim ma ebebo ene bia ye na ni da ho se wa aba ne bebo ntu bedi sika kese nti no wonye de wontwa mfama ene wotwa krampo nso according to ne kase na se papa no commission ana se percentage wo sika bi obedie mu nti no ofo megidi ye se nya bo apayo na eye nifa so ene ba ya ne arefe ne ba ya papa ne refi ya wenti mi ntwa ba nti me de mesre ye nua be ma ne sa adwoble o wonfa papa ne fonso no enche no na ohwe na yentimi enkoye no mabrabo ne de sa na tie nti no ene mom ni sika na wodi twae no 200 cedis ya wodi also wodi twae no se da owo papa ne ho eno na menti ase no nti ye besere papa no also wodi sika ma na chop bi wo wa wonfa kosua bi nka ne ho na wonfa ma na koma ento ne fo so be maybe sika ne ba ya woji anka ka akura be kwa akobọ na ni je mro so ma watimi afiri wi ase nti enya hwe wonfa nche no okay lotoro ni twede lotoro nu za ni twede ye ko computer so dwedi emergency ya 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techima eno ene ye ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa oyare no masa de machine aka ho eyayare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekra so kwa brochu Kwaku, afei na mebeko. Menkrata krani. Eni me ma connection ma for den kofo sika dwane ne wanya otedi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwento ayefo. Opese otu kwan kosua de a Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say e to ana se visiting so a Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. For more Ahumacho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yenyimedu yesuedu neza shansa. The man in the burukutu ginger yes a dazi dur in the kekedu neza she. Intisye hun ene nyimiziana na no wati she drinsan. Ono na yeza ye burukutu ginger factory foforo no. Sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabe free na computer sim. Why burukutu ginger ogu sashim jajaba. Burukutu ginger nyene wo chrome. Edu drinking bar wa. Bisema wo burukutu ginger 750 ml kor. Awu no wanchemfa. Oye burukutu ginger cheers. Into waso na way from the bottle. Ana yi sachet kor na fa posotano. Burukutu ginger. It a free hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger. Bermensio. Nomnyansem. Enton ma obi a wonye mfi dunwotwe ana oba wa fafuro. Saa adwadie nkratoi. FDA hwem agye atum se eye. Enamre mu die
deɛ sɛ wo pentade papa ɛyɛ classy ɛbɛ fataw na ne boɔ no da fam a ɛne ne nhwɛ baabi ya sɛ Sarakoba boutique ɛtɔn ma no mɛma ntadeɛ deɛ de kɔ ayie party office wear ahodoɔ sɛ yɛ suit na wopɛ ladies wear ɛma bags ahodoɔ watches jewelries ana wopɛ ringana ɛmɛma belt na wopɛ jeans papa ɛnkɔda ntade ɛne pii deɛ ɛne na watu adi na wonhwɛ sɛ kura deɛ wɔde abɛbɔ mu ɛyɛ 1 month promotion enti wotɔ adeɛ baako a wɔte 10% ɛde free so de ma wo wei yɛ akwanya abɔdeɛ ma atufoɔ ɛne mo a mopɛ ne nkronkratɔ Sarakoba boutique wɔkɔyɛ sa ahofadie mu kokromoti a yɛnsa ne ho mɔpɔ da biara da hwehwɛlɛkyi akwan ɛwɔ Soame wɔne Sompa FM Sompa TV ɛne di nhwɛni mu telephone 0244 797215 0244 797215 Sarakoba boutique enter the papa perfect. Osei Aboagye Oforisuo, na me say Debbie, I take a fall, baby. You trip me out of your journey, you got to do so many. I want to Mama ya nubi na ya mo komo. Ini efe mema komo na abo. Ayi bi ede. I want to aha. Mama. Lawson Dire Bitters. Lawson Dire Bitters. Lawson Dire Bitters wa. Oh shit my na yero. Hey. Lawson Dire Bitters. Seja. Cheers to Lawson Dire Bitters. Say, why you Numni nyansem wonto manipa woni mfedi nwotwe ensese apemfo no FDA agye dwedie nkratoato I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Food for thought to fue. Liberty Conference. Liberty Conference. A Drew Hopiamu way April edition. Food for thought in conjunction with Omahini Ministry. Or say the X blessing. Genesis 48 verse 14. Omahini Yawadubuachi. When Yamiakua and Yebre, what then was Regunis, war food for thought this year. Say April, yes, yeah, I will Jubilee Park, 13th April, and no panusia Nayatri Srabai, Abo Sunya, Kropon Pai, Ajum to Fournier, MOG Music, Joyce Aboagye, NFL resident worshiper, Minister Kwame Jedu, one man a bet sutu, Nayaka S. Blessing Noah, and one is said, Jacob Osra Ephraim, Waya Kumano, and Utia Bia, and Nipa said, will send to me come Liberty Conference, April edition, on Yamina Niboini, on Maini Yawadubuachi, or the Bema, Nasadan, or Prosamso, no Benya Pa, when Yankro Punch Ready and Pong, dear friend, watch it, Domino, Wabel Pro Bronsam, Ajin, Kukunin and Kaka, Wabel Prayer to me, Jiaka, and Yachimo Adabraka, Wabetana, and Yachimo to Liberty Conference, April edition, Shannon, 13th April, a Yadam Minute, Jenna Yeshim, I will Jubilee Park, Kumasi. Onyame benyame amanema ayenema. Oh, glory, hallelujah. Your response. Okay, the nation's anchor. Wozo Lotun sensem no man om de na betena so no hallo to phone. Papa yom de na bana. Samye uku. Ah yes. Confessor na mranti twa lotwa. Ote so mo sere no na week na trace ya 1 month na baba ko mesi ni dadam ma. Obutin ka za chat bi ato. Week trace ya 1 month. Say ni pa kron su twa no 500 cedi se ni abranti twa no every day. Ya konta for times a week. 500 cedi times a week no. Never car and as the Sunday the in account. Never car say ni panabo. Your teeth can move but within 2 months peno. It just can times 2. Now ni pana ye duma be drune. And next ka kesi ba so en twa say. We twa omoni dua mkuno ndongone. We twa dua boy ma hodo no aso say nyane bo apayo senko first cano na we fie na ba ya na no mu fa nche no. We yes wo first card dey nsu asumesi na we so family come fa ma. Bo apayo no dey aye. Ada se boy ni ta etwa utwani sika kase ye said you can 5 million ade utwa entire month because am ekwa made ni ma yedene
entire money scan or the akoma agent no kwa into a fans akore lu to do twa min cruise min twanhim am the ato and or the ato no and then to ada ho do things wo di bia 10 million wa ye na che dia na sika wo ho no de atuama no but na de sombo no so no ka chenze wo ntwa na wo ye adwuma wo ye no obi di hu sika abade aba aka ho nka wo nya nigye na ade betwa ato commission de na azu rafi de na ma rafi ni ba wo ntwa o ye so wo first can no wi o de akoye ni lai na we de aba na kobo na anwene ne se woni so ntini pa ndi ama wa age aba no kwa de wadu na nse man bi ye panyi bi oban mi bi sa papa ni ya no asende number ndi ama ofun so na papa na kodi 100 million wo di 100 million na first cablo say aba na ma menya sa o no say ma sende aba ma no ano akofa book aba watwa in fact 5 numbers 38 or send ma no ayen 36 in the book ni ma ayen 36 ani e no so ko na fun so de ma say na kire wa 38 ino we are 38 so na abo ndi madi ndi ada na wo na wo ko 38 me so ma send ya de ama it is a mistake we here then akasa aba ko hwa de no wo fun so na wo de atwere de here then aba je yo mo bo apayo akwanse de wasi anyi ni sika awatwen wan yi ano eno na na ngoza papa ne dwene na ntempa ni sika no mpo de ma no pepanyifo bi ka ho wan fa ma no ye ni bibi ebe no wanye nsoso gom bi afun wanye pa odi o mo ka ye do mbe dan waje ndi nyame adum wadi a wo mfa ni sika ma no omra samwa Oforisuo adwuma ya adwuma business e business etia ye mfa ha example so free ya obi na eba obi free obi na eba nti eduo na se wa ma wa share program ni nya de ode adwuma one papa ne ye odi sika ba ne watwa odi abra no odi am nye sure so ja na sa kwa opon wa to commission ni kwa no sebi osama ne bi ede ne be ko ba se lotu ko bu okura wote ho kwa ye ntwa no oda na nipa one ne ye business a eda ho to di sika bro no watwa minyi ni se sika no de brewo se fire decoration e wo wa yinim entinka business de ye mfa ni agro sika me ye sure so de ba ya na no watwa eduru ma bia nipa hon ade cha de se nso e ma se nipa dwen wan hwe ya obaye no ma be me ye sure se ado e bia to madamfo bi eto no asafo bebe obi mreku bebe obi a no me chia no eto no na wan fa anya kwadworo na emom na ya damfo semunti no dwa to abam but Oforisuo ade e koso me de meti makane se onye ni sika akwan bi so because de bia me de sika bro ma utwa fine eye de na we de wantwa Oforisuo nipa na manu nsia bo a ni agent for bi bedin komo cha just what ni sika o cha story we hunu sa no amafo bi show interest mu abonteta because my bet ni kwaku yamani pabinti ase se loto we ya no ebinum yare dadem sa procedure we aye kan 2 million kwa friend man dadem wo yare otima say wose wan twa no ho nipa no betwa no abro nsa kakra but tete no so so twa no wose da bi wan twa no mo ne nipa no yare sika ne sunti e no esa oboa ukomi kroma santima po adwo ro be mire bo ye me bisa am suja won so pa wo ko ne krechi obeko watima say enti eso chini sika se ye na ngo bia se on se duabo no dia chaba na amo no frame me ka chere imagine sika na dia wo ntwa dia na esa refie won so duabo no na dia mani a wafa duabo no pa wo month se de na kwaku kan se wantwa fa ho kudi ni mo twa ya insurance masi na so ye bo apayo na ye wa se aba ne mo na afa se oboto mu a antu bo ne miensa antu apem bo apaye wo opem opem 0554 kwaku sa story am hunu sa de me biem ye kwa for agent for ni bia ba because and man for loto na business loto na man for business o eso tua branch ne ka sika ne ye kasinti mo afa o tua man ne ka ketua bi kura wo if you say loto no obedie no sika no so te yakwo ni sa afa ni sika ma no we dey system sa dey me so sa o 0554 hello boss ye leve ma jo so katachie uni abem ko fashion designer ni do mind grow okay yentio ablante na was all discount ti na uni sade we be see a bet company bi na abante mi ko twa bet me ne network ne nye
nti no ba de na slip ne ma oye ya na ma na ba to asubele e ba to asubele woman na o te kanta on say all this and say ya e twa ba ne de all this ka no ablante bi su no mo pe bosi a e wo ha no mo di tua e ka nyame mpe bone bet no san e de bo ablante ni bi no company na ntia company na gu be sinne nti o sa ablante ni gimiska on gimiska on gimi 2 million nsan gimiska na da asesu okay hello okay yey okay ofene de ya yiro ayire tenda oloto ade me mu kasa loto story we I know the boss and all you get ba just so to who for you bring us I guess you can your TV just get you the message of na see na you say dear he loto je 102 million nya beti sika titi sika no ba we dia to blow message on page kan na na ba yin pi ate so me check producer na we die another Eastern musu aye den hello hello ye adomo oye kama oyibo national ni apara ni se ofoto tumpa fo bo bi oyibo bi ja me du bi aga ti nkwala no kutu tumpa fo bo bi tumpa fo bo di oyibo national Mia. Ofoto na mi chiramu. Ya meti ase. Ye monitamo para. Na ofoto ye chere papa ni se onfa brante ni stamani. E kese loto mu we ni a loto abili Pablo. It will try the whole week. I mean, but that could probably be out in and our first study. A brante ni stamani thing. Okay. Hello. 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 Professor Majo. Majo so katache baby afrefre odi. Professor na asa fun kaza fin mabo. Yenti o pani. Professor. Ye. What I come okay. Enedie. Mi twebe mo mai bo ho mi twebe no minister kura mi twa. E boy ya ama makutweneka. E bi twa bi na. O he me se wa chike panefu mu. Enedie yo, wo so ati panefu mu. And me di to ne no what na man is going to no take to this one what me ababi twa mo ababi sha koma no and na man is coming a boy no so di to to ko the family no to one we man di bem hello hello udi baby afrefre me the prince me kasa western north yeti o prize opani look at some media something. But you child, I'm a boy. You child no pa. I see you by look to no elite. The sika ama. Look to no so I did any sika and I so ama. In the opening as of no canon, if I be the mudo no more, as no way be could come no, nay, I do try. Some powerful more me on that. Okay. Message Lotto story we no e kire de behim ye be behim kama ne agent fo bi adidi nkomo wo ho if say sa boy we kwa last one be kan sisi e no ono de so beti aka cho say Matia from why because manya commission ne ochna utimi ka we nyina e chna abrewatia so be was sama obase kama na one family Asem Mpe Nipa ebehwe na yaso ano e de amane ye kira kwan wo Kumase Asante Mantem Kropo mu kra e frene so ame Sheffield station ya bro sanene no e na ebo ho ana se obefra ye mei no wodi nka kra na ya twetwe nkomansa na watu anamo aba 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 0243 58 58 78 and answer 0552 095593 0552
095593 0552 095593 ememi no bia be bia no ye behwe na ya jiwa semapa no mesibre e de amafo so bema. Okay, yasodi akone House of Faith Ministry Reverend Gabriel Rakon Sakode wono ene kandifo a obedi sanu anim ewon paibum ene nyame asem ene anwumre House of Faith Ministry ena sabre yasodi a omo eba akwani asaso obibia da boboaye ema Sompa Asem Mpe Nipa abanawie ye no ene oto omna samu akwan the nations anka of Lumba otene ka ohene yire maame yebo akua asuama bronya wo ya abrewati